do session so omu na nie dwabo so omu wo ho so nyane ni wenchi ni ba bia nkranza fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic womu ye sciatica expert Osekro mo di hye nie 21st for papa bi eye mo de hye mo hema mo so for ba akopɛ akosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum bedroom fortnasia. Na baby a woman, na baby a tidy. Jumediana ye, Akoma Winsem, Ewa Akoma 87.9 FM. Edwada adequacy if yada. Dum ye know about Sema Adriana adequacy normy and sa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, anyone money no any saying. What you tete? Ukunu tete. Bema be a shop so be warrior. Nanso edru ho no. Why you 419 na? Say eno how ni city. Bone bedai, nefa bedai. Akoma mu nsem dwumadie. Ni e begua o amwanya wa how no anopme sebe. O how be a wo bia no. Bra Akoma 87.9 FM. Ye wa skwa ye ne kuma se more ena edi enhwe ni mo. Ye betie o. Akoma my same. What? Yako Intimate na keka na saa no. And I was say one day. Empa hu denti ya na obeye na onyanya hu sika. Okay. And ye de beda mo akomafo. Okay. Some de mo ka bi ma woni bi. Akola yin so wo bre. Ti mesra mu amomo ano. Na Timothy e kwa obefa so bia obeba behwe ne ba akola de ne dia. Na obia dia. Lizi wo kwa no ho papa. Miensa no kura ehwa. Miensa na waka no kura ehwa. Ne mpana no no. Okay. Tachi ye ne dansini. Ne yonko bi de tachi. Timothy de one no a. Mate meba na Timothy ani ya mami edi nkomo ens obi akofo obi ba na ye ne ba ebua no no ahwe no no abefa na nyem no no anu udi nkomo no anu beba fam na nko aka asempa bi edi akere no no yentie ensam a Timothy eka ye ede akere mami no tie bi pa na ye break ye be tia akoye so wa tia den sister eba ne sa maufo ka bibia mintie akwa bone ya ne den mese obi o ya akwa bone ya ne den ya punish no tie no bejo punishment ote ya pasa yesu ya ne da bi o yesu so ne ma bi so ache da bi amote mama wo se program yi da bi awotie mebu a Empa ye ho da. ntina ya den wanti obi de Timothy ukoda no a wo ba wa wura omo sika sen 20 cedi da bia Ibacho Debi what ma sika kase kra ye sen 20 cities Ibacho jada woni sika no ma sen enye da ina na mekwa ode mame ye 20 no kra no enye da nyina nti wo ba o ma wo me wo ho anansa wo Timothy wo ewo wia wo sa bedi do ma me anwewam Ibacho me bedi do ofie won ngwase a wodi so ladies na mo wa bonten mu ntie wo hunu wo no wada wo di mfie ba sen Timothy no okacha me so 27 years 27 years sasa wa ba daughter go brese ho abaji duro ama no di pianwo 20 cities eno kra nya da bia Akoma otata ma woda 87.9 mpabwa ma woda Ibacho Debi dross ma woda Ibacho Debi brazier ma woda Ibacho Debi aduane ben na no otoma die ye wo koda wona aduane ben na ya woto no ani wudie Ibacho na ju san na mekwa minidi woto aduane so am wani da na indomie no Indomie de ba akope wono ta na kwa fe nyina mpo indomie ba ko no otoma wonu ye Fanta Coke Sprite ni na onto bia mo anum da ya boka egu ka kire me woni Timothy tina ya ekwa afe ni nyina no ade na abetumi de wonsa akire so se mene ne twempena no wotumi ye wei maame enu nti wa mu mekwase Mame, airtime, and I'm at home. I'm boof.
Akoma FM. Mpacho wanya share mami. Nti di odi ma wo nie. Mpacho. Akwa fa kra ne bra. Di odi ma no nie. Sonimu na wa sonimu. Di akra wode ne di odi ma no odi be kai no ani wo ho. Mebua. Mpacho. Kasagu fidie nim. Di odi ma wa odi be kai ni nie. Mpacho. Wa woda. Mpacho. Wa yegum presan. Mpacho mi nyi da. Bua. Bema ba kro no na anyem da. Mpacho da. Ada na ewu. Ana no wongo. One ne tran fie san. Yanko one ne tran fie san. Me ne tena every 1 year. Wa anyem da. Ai wo beji ye ene ne ba no. So. Adena Timothy ba Ebetu kwan no. Etu kwan no. One ne dae. O bai. Me mpacho me ko no honum Monday. Tini Thursday no mo di free baby na mo tene ko ye. Eno Christmas se na wo kwantu. Ai wo free totro so bae. Obedu uju adana enwumra na na okodae. Nti fi ho na wanya ne menses bio. Nti ba ne de Timothy dia. Na Timothy no wo tamo ne twempra no. Wan kotene won ne wan hwehwe na ehunu ba bia ne fie woni ade. Nipa nua ma ehunu da. Na ne yie nti meka kira ba ya ise. Ewiase bibia adufudie nipa adufudie nye. Wo be ko ne fie na ade echewa ama obi ba me na otie me ko hwehwe wo hene. Nti me Timothy ne mra na me hunu se na anim ni se na otie. Na chena me hwehwe na me hunu na makone dem. Wo se Timothy fele me nti wo ma. Ampa wa ma Me no de entro a ye kan winti because me na me ne mama na ga obi kan obi tro no ye kan by mantie. Nti ebi to a obesesa. Bitu a obesesa. Ti ento o manzo o masesa. Me de ye kan me mantie. Nti me hunu sesa na me ye kan mantie. Ti die na wo a wa fam bi nso ka kire wo mo. Obi o wa ne mama di ni ko school. Obo ne mama di ni suadwuma na ba ma bi dada no jai no dada no makoma ko oye na dwuma no dada che wo na ate ya no manto ndokoro oye na dwuma oje ne sika die na aka che bi bi kire ma na mame ma ya no mitie no na ka so ba so egua moti ade hyeman ma ene Akoma atiefu ahwe nanimutia no da bi wan hwa na wo ba bi akwa akoto no no what in the office na wo ba na ekwa akopa adwuma yesi fa ma me bra wo be ko ne nipa na wo bu nanimutia na ti ho no sa bra na wo ben dan enyina boa afa ewu na gya hia to we ti mesrew ba bia be ko bia fama obi bia ne wiase no etwa ne ho ebehia nyame enhyira wo hyane nso sa Akoma mu nsam dwumadie ya ye de bra wei eni wo ba Akoma ye Facebook page ho a na chese no anu no adem Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM e ba ne sei a eno a ne sei wa like page no wonya like page ne sei na dumie no bo pounds maduanan no a wutrum se kodon na ba beto so sa Akoma mu nsam bre na aso no na chese won so atimi ajoin ne live sa na tie eno eche no so na chese YouTube no so eye adwuma eno so ya Akoma 879 FM Akoma 879 FM na eno so atimi ahwe dwumadie yi live ho eya na wodi bi aye futuo wate
ai entie ne sakwa eno achi nso wa wonim Kings TV eye live Osai Chrome TV wo twago live sanso ena Onua TV ni nyina da ewo multi TV ne so eno nso ebe yijumadi yi live na any information centers ahodo ya wonu twago o ene na nya asem ketua ene bo wo fie o bo wasafo wasema bia tum de mu aden yada se sanso ena disi nkawie zongo assemblyman wase wa bia tum papa yada se gaso filling station wo nkranza ene wo pedizo ne petrol papa de tamu a eno ane gaso wa bia tum yada se arimport at 32 wo kotwibro foedu tels security doors no ye ho adwuma ono so bia tum na the information center so wo kotwa fatia wono sese Maa Akos me bia tum enu achi na Big Love Radio wano so twese akọ Spania na jese wano so ebiatum na Big J taxi driver pechi number 2 was media ene metasi no enu an sa Akoma ene minchim nkwa ba bia o na Reverend Makoni so ene wotonton speaker CB ene asori demonie magita ne ho organ ne ho nie manyina no enu bi ena Reverend Makoni wano so etonton wo ene one champion filling station ne din hwene mu wodi wani ekyerɛkyerɛ de no bonsuo mu hɔ a Reverend Makoni so ebiatum papa yada so wate ma adwantafo ma mempatase tajanhye ngoma se taxi drivers ye masha ne agawuli masha matese ne yese wo ba bi di ne birthday nti happy birthday koma masha taxi driver ne ba no ana esro no Lord Opoku Ajiman wo Rosie Salvation International School where every papa masha taxi driver tag junction and into masha bay Lord Opoku Ajiman ye and na happy birthday and fama pakoso taxi drivers tag junction wamonso bi atum baby ani Krodua ne so nyina da ene ye womo emfani agoro atomic digital satellite the junction wa biatum sofo coffee taxi driver tag junction wa biatum na hyene so emame se ye prophet Elisha Abu ICBC sorry International Central Bible Church one na sofo mani nyina ne wonum tie bi ya wonum so ehye bi Pastor Ken na Pastor Patrick wonum nyina bi ede atum monso ye twamprose in God we trust charity foundation ano adoye amobaye ye nua Kate no yeguso da de asedam rempemu asiedu ene de ema monemum se wunu se me hwa ye fese yi a na wa wunim se eye nipa ba ko pe ene pa mentade ma me na eye Josie Fashion Josie Fashion Josephine ya onwa ena pam atade ya ene mesumedi ahye ne Josephine wo bom so wone meet me there sports no ena edi enhwe ne mu enu nti de opese dwom pam ma obiada se bia ene ya wedding atade engagement atade wodi kwa adoring ene fa na wodi atade na ekro mema atade nyina dwopam enu nti Fred Josephine wo 0243 433 465 0243 433-465 Josephine so ebie atum kakra ya wono so ebie atum wo ho bia tie bie for tade no ekoma Joe na wompempam emfa emma na bibia entumi enye kama aku special fried rice third junction efie fufuo pechi number 2 efie fufuo papa bi wono so ebie ede atum misro ebia na wo hwei na wo how problem bi ehye so ebi ohwa na ewo se woni enipa bi hye na fe wutumi release o efri wade so bi ho so hono yese woni obi hye o problem na aye half solved ene aware mu nsam yeka wo papa onhwew o maame wato ajeje mu anase eye huhu mu ensam woni be ma bi enete woni wo bada woni wo ba no mada be ma no etetew woni na wo ose akora no nya wodia oba ne dia akora na koma be ma foforo be ma no sisei mesrew de fa yabo obaye ni nyina ode ba ye behwe na akoma mu nsam dwumadie yaka ede ama na fe ye de yie atu yie eya na enye gidigidi so na emom no eye asomdwie so enu nti from me producers e was 0246 824549 0246 824549 0553
672173 0553 672173 and at 0246 903987 0246 903987 ofremi producers ya Mr. Yetie wi a obeba yenyina phone na so ne yemfa kasam no enu nti wo beba adwumam na yenyina yatena se na yesiesie yawo askwa bebia ofri bebia wo se me kɔ Kumasi stadium udra wo se me kɔ askwa more na chese ya chew oba Akoma FM TV3 yene mo no na edi enhwe mu Oliver Cereal Mix aso yasene Foco 2000 bookshop and stationery waso yasene Giver Scientific Herbal Clinic waso yasene Amuzo Herbal Clinic and afi Time Herbal so what the bre ato yade no eso wonom so aso yasene bi na yene yenua baby ebetwetwe komo enye ni mu foforo na emom animu ba ko a wo behunu ena ye foforo na no wote nene na yenua be me nokwasem wa yade ye kase nipa yade a wa yade wo kase onyamra obeba ene dai ono ana freye na medru ha memfa he nyame onhira na papa se waba na yenyina yedi yie eba beto yie na yebema yenua ba no abona asem no tofa asem no de bai no beba no tofa na yenyina yate ase na fe yama yenua bema no abem Uncle Paul ene Uncle Paul ewo efie ha live yene no ebetwetwe nkomo sade tie bia bema na se eden nenso so akoye akoma mu nsem nti mijayi a enyeye se wampafo ampafo ma ampafo nene wo ba behia ponti ana asa wahwehwe ato so bi sei ampafo ma asa wahwehwe ato so bi sei odowo wado ne de edaso aginam ye behwe ne asiesie enti ampafo nanu asam a wode beto yanim ade fa Uncle Paul ho ene Uncle Paul ha asam a wo kan ye no se wutwa ntrofa ba bia ene de wa na asie ye ono na esi hai nti yetio bone tofa kirege ene abadwafo Utie Akoma FM. de ba ya no na me ka se oja me ho me pacho an starting say start said ye na no si start ye no se ni huhu so atoso a kana me nya bibi why na me se member na bam wo so bayi wa atru na fe we release tension no dia na me so kan ye metio me kunu me na ware na ya ware nu no me kan say issues our Arabia issues wom na me kunu na otwempena na me ne kasai na me be wo me second born no oja me wo wie no no so okokwan so ba okoye no wa ba biem nso me duadue ma me ko hwe mu no na okọ ha dan wo pokuska aside wonom eti me ko na adwuma mu ho ekọ busai na mu se ayetu efifie hono na me se yentu no sa okunu se yetu na me se fie ho a na yede yete enti ma me duadue mu ko ho me ko ho ko hu me ko busa obi me den picture ko ho ko busai me ko no mu se ahaya na wotie ma mpakro ni busa me se me ye sure say ye me kunu no na me se ane na o se sa dia me nko na me nko fo obi nka me ho embra to ka sa na ma me ma nko fie ho bium enti na me frɛ no ebisa ne se eden na aba anti no on ba fi kasa ne nyam kra na me baba me ba panyin ne yare ama me frɛ ne se ombra enti kra no kra me hia ne junction se ye junction Kevin so no o ma iska na me den call hospital em bisa ne se obeba fi ana o se dabi ti ne Sunday bi na me friend bisa ne se o fi on the ombra na me bisa na de kra me dae no na me mpa na cho obai ti me bisa no no obisa me se me ma ye bibia me nka na me se me nim ade kra maye but una on ba finti na me bisa se maye obibia na o se dabi e na okoi te ma me de koto me ofa anim e ma me ofa frɛ no e no bisa no se abena sensenti eye den
ana ka che me ofa say se me ne emofra ni ne wono ma ye ho do ewo ni mu bat moment a obeba ye ho obeba kwanza na so obeba ye ho na ye ho ye me ho ye na shi obehu anim no ha me anim aye ne say kakai o kansa pi se no anim aye ne se kakai na me ho ye na hi nti no me ofa ka jem so se me mo pa me so ofa me bo mpa ye me mpa ye a o ka se me bo no minim mpa ye a o ka se me mbo e se ya ware enum wo no ka jem se gidi for so for se me mbra na mbisa nse da ben eno ko ba obeka no ma amfa mi ti anje so te kire na mbisa nse da ben na obeba so ba ne ye ko to ba na me bisa nse ye ko se da na obeka ye na na wo se me ye ko na o chem so ofi ya se me nko na me se fe ya se o wone de mi minim no una onim no enti so obi se me mbra una so so me nsa na ade me ko na no shiguye ti me madam so ka se mi nko ja no no nko je ade wo ko obi wo to ko ye no ne da kwanche mu no wo ko bone mpa yo se no mpo ne de na amba me na me meti me ba bi no ene se me sorry ko ye no obi abete ne wo ne se me ma so de na me ma ware no obi abete hwan wo ne so for ne wo ne se me ma ware no na de ntina e ma me friend se me ba o se obi aba kan ye o obi aba abete ono no so for ne wo ne se ade ntina me ware me kunu po na me ma so de na me ma je aware na boso wo se ade ne ye honhom ebi na ebete ne wo ne na se nipa da se enye nipa da se ne wo ne honhom na me friend na me ka chen se me ne madam ko krofo mo sen sense ne kosi na papa ne se me mfra ombra nti obai e ma me ne ni mienu nyina akọ ho nti okoye no na papa ne ma no akwa papa ne keka nsem bi kan so ntoto bibi ne mambra na like omo ho mpaye man minim se ne e no this ane man be kwade a minim nti mpaye na ka che me ofasa me mo mpaye embo ano o be first o be free pokra me ti ka che so na ya abusunyati nti bo mpaye na wabobu okra wo se otane ka ma obebo na waja wo utie Akoma FM mpaye a o ka se me mo okay emmo ano maybe aware no ni nyina tintin ko trace de mi hia say obehwe me ma no ama me e se me ne wo mofra emienu obaba ko be ma ba ko ketwa ni nko school say ya obeko school na menya kwan akoton mi nso aye madwuma no ene ne ade a ehia me sese okay nti enano wo kan nyina si na ebra wo de onsa no so ekoye no e me de nsa no koye no me ne me wafa ene do di mechi na de nsa no ko ekoma o ma me wotema obo na mane ma ama na mane enti mi kodru ye no ma me ne se ade na mapie ne so prekope mama na wabo mapie ne so prekope enti ma me ne frɛ bra bi e ba so metena sina me maba ne nche me ne me wafa mo abanti no yetena sina me wafa ebo amane se ne baba ma no efifie ama some issues baba fi nti obi na so wa free fie be enfie sen enfie mienu na wo ma fie no ma fie enti ye ba ya ye de ensa e ne bae enti me wafa de share bra na ma me ne friend no etinem no de share ni se no de share me kunu ma me nsem ma se oni nsem to de share ni nsem no ana osade ma me do di me mechi no ana de ma papa no na papa ne je na ntaka ba je no di si fom enti e pie ya ye be foka no ena ma me ne ka se anka wo frɛ ne bana ka se nyam na ma me ne so wo frɛ ne bana onya no but ye be foka no ma me ka je me se Paul se e ma ne nje ensa na me se ma me ofade ma wo no manya so ma wi enti no me ni bibia ye wo hu bim ya ma me nwie na me mra Uncle Paul so ye hwɛ adekodia pot ya epushi wo enu ne ye ba begina so edie na epushi wo ema wo ye se ne se de afonome aware no afonome de Uncle Paul de ye me no afa de mabre afonome ti me de nsa eko ma ye hunu ne ma me de nsa no ekoye ne ye oka kire me se odo me no asa obie na no wa ha wugidi wonu timi ka kire se odo me no asa senya obo mpa ye senya kopon kasa ne de ne me de a obeba back na afensu no otu ajaye
ɛdan a waware me ɔde me kɔ tem no watu ɛte pocus kaside ɔno anadan fofie ɛhɔ no no ɔte ɛma me kɔ kora ma nkrama ka sɛ me kɔ na nkrama ka me dia me ama sɛm ti ma nsi hɔ biem enti ndamu no nyina no no ɔma yɛ sika two enti die din kan sɛ ɔka kyɛ so ɔdɔ a wɔwɔ de ma wɔ no asa ɛna afei nso no otu gya na afei nso sɛ sɛ ɔdo si yɛbɛfrɛ asiesi asɛm no yɛfrɛ asiesi asɛm no na sɛ ɔde amemefe gye tuma ebi ɔbɛyɛ nneɛma a ɛbɛha me ɛbɛboro deɛ na ebi a wɔde yɛ wo no koraa na sɛ ebi a me ɛbɛtetee me enti no so ɔtumi akɛsɛ di a na sɛ ho hia sɛ ebi a medi me ti ɛsɛ akɔ akɔdwo sɛ ɔno koraa ne yɛfrɛ ne sɛ ɔmbra yɛn ka asɛm no a ɔma okay ɔhyɛ date sɛ ɛda sɛ nka kyɛ mo fa sɛ ɔbɛba wama mate ɛyɛ fapem hɔ Uncle Paul bɛmɛ na mpakyɛw because yama wahyɛ wei ne nti sɛ wampini adeɛ n'anim a wanhwɛ na mante yɛnte wo nka yie yɛmo akɔ aba yɛ na maame bibi abɔkɔ deɛ bibi abɔkɔ mepakyɛw ɛyi no still agye sɛ mo adjust ne kakra ma me ɛkɔ nano ɛma me Uncle Paul wonim yɛnua bɛyi mepakyɛw an minim Uncle Paul ɛyɛ wo yere wo da so wa no mepakyɛw me deɛ na ɔmfa nsa ne nkɔɔ ne deɛ me yere na Uncle Paul ɛyɛ dɛn na ɔba a wo ne ne teɛ wayɛ ne ho adeɛ wonya ne hwee wɔne ne mma ne abusua no nyinaa te kama wɔbɛtumi ama nsa so na ɔde akɔ akɔma wɔ busuafoɔ ɛdeɛ na ɛkɔ so awareɛ nim mepakyɛw aware ne deɛ yɛware yɛ no na te sɛ aware no koraa yɛbɛware no koraa na nsɛnsɛm kakra yɛ dɛ ɛwɔ ho nsɛnsɛm bi te sɛn ɔpapa so ɔmpene ɔpapa so ɔmpene ya ɛwɔ ho but ne bra kofi ɛna agyegyina mu a ne yɛyɛ ana yɛ sɛ nti ɔpa no wame koraa ma nti ne wɔfa ɛne ne papa nua baa baako ne sewa na kofi ne bra kofi na agye awareɛ nti ɛwɔ mu a na yɛ sɛ ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔpa koraa ka kyerɛ sɛ awareɛ rekɔ nyɛ den ɛnkyɛ bɛgu na me so ade nti na ɔkasa nti no yɛtoɔtoɔtoɔ me ne ɔpa mu nua bɛyɛ firi na edu baby na problems already problems room te edu baby na problems ne started say I say bitu kwan dia they said o kan as bitu kwan dia na me ne omo kasa kama but me ba na nsensem kakra yɛ ɛwɔ akira me ka kyɛnse mfa ni solution na me ne ɛha me say maware na me face sa problems we no nti o ma yɛnhwɛ so bi kra na tete kra sa no a onka yɛnhwɛ akiri nti no because gidi mpaibo ɛna yɛ kan sɛ me ne mmra na ware no nsɛm yɛ den ɛwɔ akyire me ba no ka kyerɛ me sɛ o Jehovah Witness no ontumi nyɛ den ɛnko okay o ye Jehovah Witness ni nti ontumi nkɔ mpaibo no yes o ma yɛ nko na me si you mate na me ka kyerɛ sɛ ade no hwɛ na ade no yɛnsia no kwan na ankɔ akyire wɔmfie mi ti kyire na ade no yɛ sɛ mu yɛ den no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ nkɔ saa ata na me no mennia ho time sɛ mayɛ dɛ yakɔ na ma mede two kwan two deɛ ɔno ɔka sɛ ɔne ne madam ɛkɔ asɔre no a papa ne ɔkuru furu mu no menni ne kyia nkɔkuru furu metiam ɔbɛka no korɔ ɔbɛka sɛ memedi n'akyi ɛkɔ kuru furu mu a wotie Akoma FM stadium so bolo menu mienu na kɔe fine stadium ɔden de but na ɛno no ɛyɛ sɔfo bi a mokɔ ne hɔ a madam kɔe a me friend ka kyɛn sɛ ɔse ɔpɛ sɛ papa ha pa nso nhia and ɛwɔ no na obi ayi sɔfo no so obi bɛka kyerɛ ne honhom mu sɛ me sorry and obi abɛte me ɔno no wɔ ne sɛ ade nta me ma so ɔde na me ma gye aware na abɔso ayi Uncle Paul wokɔ yɛ no osaa odifoɔ no kan bibi saa kyerɛ sɛ deɛ honhom bi bɛka kyerɛ no mepacho and meka se meka ya na meboa sa issue ni meka se meka ya na wa ma won so kakra mepacho meka se meka ya na meboa do ka kyerɛ me say problem na aware no problem aware no problem so because of say na ebusuafo no nyɛ den enyi ntum ntino ɔka ho akwankyerɛ no but na satana ho ne nyɛ den enni ho na Uncle Paul yɛnhwɛ obi a obey sɛ wa woni ne tra yɛ no motwe mpra kakra sa mokɔ ware motwe mpra kakra ansa mo ware
me pacho me cause empana ansha da nyam planche bia bi dindindin bia sa me pese me hu se on se wo se mo ware ye no e che se wutu kwane a na wa fe wo yere aso ne nkura no but sa oba na wo behu nanimu a na afa ne ho ye wahi tina me pese me hu se tama na mo nya ware ye na mo twempra no na sa niema we ne e wo ho ana mo be ware na wo start say wo experience sa niema twempra say Miguel ne oba me ho fi ni ade anya sa. Okay. Na edie ne si ya afei wo ba what sika akwaye ne ho ade wutu kwan a wa fe one nkra but at the moment na bebe fia wo behu no wadane kakai afei ne ho yi washi edie ne si ye metin say honhom asem intimi me ni ma ka say ebi ade si no ayede why no on sesai on sesai na ho siesie mu sesai me pacho de na dua ne no mu sesai me pacho de ne mpato mu sesai me pacho de but obeba behu no na ne ho ye washi me pacho wo be chie mu e de a kire kakra wo behu ne sen na ya na situation anka satie wo hu na ete wo sen wo hu na ni sadai ne nimu nye se kakai Utie Akoma FM. but I say me hu na obisa masem kra na me yina no but me feel happy as me ni bedin komo so I am so me fa prime sana na me nyem ti so bia me ka se bia ni ma me kakaya na se da bi mpacho da bi na me pacho wo ne e bia wo sofo ana nyame nipa bi obenwo e kasa fa asem we se no se na me hu me yira e ye me wonu obi e pacho me obi kasa no se e mo ho mpae na e spiritual e mo ho mpae na be de e ko na ma ware ni problems ye de e wo ni ni me ka kire no me ko na bibi kura na de be kan fa ho bia me bona mane abena so bo wa mane ana mo tuo ben na wutu fa ho ana wo simi ku no ene waka we ya kire me de ene se de ene ye nya he ne yenko ma o ka me bisa no aso o kwa aba nti me find solution e bo na me so me find solution na me friend aka kire no so gidi dia yi say gidi for so for yi say me find say o ka me Wednesday ne Thursday e na okọ kwan so nti oba ni Tuesday e na me bisa say da ben ye beko no se da na okan na o say ade chi ayekọ me ma fa mi tan nti no no agya me hokọ nti no me antu ho na ma obiem kire me ka chem say the week na kasa on kan no kasa metimi aka cho say me kan ni tiki Utie Akoma FM. emu ye den na sa be kasa asem na che wo ka chem say week dey na branya me ni nukre ni na mo ka se emu ye den no na emu ye den koduru mpempen so obai mo nkire me edu e bi no a ai say me call kwan so me ma fie no sa time no no ye na adwen say ye nko ya sa time so kra so na ye twi nyoma bi ntina mintimi nye den emma na Uncle Paul yenhwe bibi say wonya sure say maware monso mo adwuma yi de mu chini mu hia ma ebi ana wakwa akonya ba foforo bi mema starting nya ba fofora ena ye kasa o ye yiri no mu ade o sese woni me na o sese wonu aduane mame o sese wonye sei wo ye sure say nye ba bi na no wakọ hunu na wo pe kwan bi so afa so na wajai wo yiri na ade me hu spiritual me pa cho me kasa say me ko ho ba bi eni ntidia na me nka no kre e start beginning kra nten me kasa enu ntidia enya enu ntia nti mo worry ye no enya asem nya bosom nsen na wotwe san ansa na sa spiritual thing no e start ya work wo ma worry worry say me wo me ba no first born ba no kra me first born kra enya year twa mu 2 years na start mo 2 years and start spiritual problem enti na mo susu say we dey me kwa mamu mienu na mo susu say spiritual problem no free because say ase ye free oba ne family side ya na because omo na ne empira wade ne so ma ye nta no o ka say ye ware ne on pin so say me di kan fa afuro ansa na me ni no me di kan fa ansa na me papa mu hu no enti papa mbusa am se be ma me ne nyem no wen enti no me frɛ me bra kofi na o ka say o mu na gi mitin sana na me bo na mane na bro fika say me ma po me hia no na one ni nkofi na papa de ni bufu be ma bia ni won mo be won baba o be fe fra ya nya no ade a na ni beje
enti papa friend na ɔne ne kɔ ofie no ɛna papa bisa ne sɛ sɛ wokɔ krom na akɔtɔ kraman a wode ne bɛyɛ den ana woyi na no so de ne bɛkɔ fie na papa sɛ na ɔtɔ kraman fa ne kɔ enti no fa ne kɔ enti na abufuo ɛwɔ me papa mu enti sɛ abufuo na ɛwɔ mu no ɔba wo sɛ sɛ ɔto ɔba panyini ɛkɔnyim sɛ sɛ anya ade a ɛbɛyɛ ɔdabra yɛnyɛ ne ho adeɛ ɛno na ma papa ka saa sɛ nyɛ sɛ papa na ɔmpra wa so ɛno akyiri na papa na ɔne ne nyɛ free na ɔne ne yɛ free enti problem ba a ɛde nti na yɛmienu yɛfrɛ yɛn me bɛka kyerɛ me ɔfa sɛ me kɔ papa ma ɔrɔ kɔ na me ka hu nsɛm nkyɛn ma me ne papa me ɔfa na ɔgye awareɛ no ɔna na me ka ɛkyerɛ no nti me ka kyerɛ me ɔfa na me ɔfa afrɛ ɛkyɛ me ɔfa frɛ wamba enti na problem na wo se yɛn solve ne yɛbɛda nya solve problem Uncle Paul. Na kyesa wa so na wonye dedicated na wo mmoa ma problem no a mo ankasa mo face ye no mo mpa the solution. Me ne no fa hia baako. Baako pɛ. E ma e kasai. Me ne no fa hia baako. Ya edi asɛm na wone no wo fa hia ye no mo kan ye. Oh, issue no asɛm na me kasai na me si you mate. Emu okra me ba fie toa so kakra. Na ne yesan tu kwan e ba fie to aso kakra but ono ka se asemo ka se ne papa de na papa ene sem nim se ebufu oba no but e chire no no be ka later on kra no be ka sa asem se o papa se aware no begu no later on no be ka sa asem wo papa catch asem aware we de begu men kai sa me ka sa asem no me asem bia me ka bia no me kai anasa asem bia se bia wo be ka bia no me kai man kasa papa say ya ware ebegu man kan kire ne sada Uncle Paul brebe na wo ka kire say wa say wodo a wo de do no say wodo no asa e man pacho me man kan kire so Utie Akoma FM. se ma me ka kire ne say me hu no a I say me feel fine sir asema me ka kire man kan kire say odo no asante ka kora na me ba metete na say me yusu sa word no ya madam for Daniel kura be di one dance na me Daniel kura kama se Daniel timi frɛ ono na ayi conference ko abra minim se abra no kura de ejina line no so be kan kura ejina line no so te se me kan se money bi se odo na san na se de be kan se ye mo mpa ne be eno na me ngina line so na me wɔ ne nkyɛn eno frɛ ɛna Daniel kan se ɛyɛ abotre minyɛ ko na on kasa what if Uncle Paul no se wo so odo no asa odo a me de do wo ni nyina no asa odo bia ni ho eno me ankasa eno de okase wo ni na Daniel den so okase ne se obɔ mpaye se Yakopɔn kasa ne de ne me de a obeba enti mpaye a wo bɔ me so me bɔ mpaye nya ye bɔ ye ho bra ne mienu ye nsese ntem asem omba Uncle Paul na baby a wo kɔ hye ye emfie mienu no pacho na hene na wo pacho ti around ho almost side ho baby a wo no side no etie side ho just a stone through wo nanti munya be 30 minutes kura na wo na wo kɔtena na wo hu abena me hu no me o ka se me mo muska ne ade no dabi o wo no kra ye ba wo ne wo yire enetie mo han dan na wo ne wo yire no wo manyina atimu but wasanye tu akɔtena edan a eye wo 2-9 kakra bia no wadru ba bia wo han dan no e de na bema ware fo apushi wo se wo nkɔ ne kɔ han wo dan tene e ba cho e ma ne ba sa ne se o start say a problem ne ba no na me ni ntemu yen fa na say akasa ba no no start say o kan sam no e kira manfo na manfo so ensem ben na no o ka kira manfo me ye hu nsem
no no mum e na asoma me wo ho no se kwa den se kwa kan secret se bia me kwaji sika afri obi wo no makọ ho no na makọ ho no ansa na afri wan ho me wo me last born you say ono an soma me se me kwa ne director ho na director de ne ka me kwaji sika embra e na me koye enti sa wan soma me a wadwuma mu wo me nkọ ho okay wo soma wo ko ho na wo kodi nkomo me kodi nkomo de ma me kodi nkomo ye mattress na sama no wo kan say me fa ho na minim sa me kunu aba fie minim sa wo kan ne so but o mba fie e na me kwa na me bisa azongo say bra po kan ni na owen no na aba fie dada kwaboso me na o mba fie na me sa minim sa ne kan ni ntina me bisa wo say o wo hefa no so no me obisa me de say onya wo ne ne say me ne ne ntina me bisa say o hefa sa na wo be che me say me mbusa keke ene George no mu ne nim ba bia mi kunu wo na o makọ akọ ha dan e o pokuska ya side wonom na me nkọ hunu na keke mi fa kosua nkọbo keke duana keke di mbeko fina me say hu nyam say me kọ keke fio na me frɛ bra George na me say enye fa na bra port no say aden na me say aden say wo na wadanfo no na ye panyini ibi kwa wo ni wa na wo apart from adwum kwa wo say panyini sen no nti na me bisa wo me kyerɛ say okru ni wadi nkomo madwuma mu sei ni na ti anye bia no wokọ na adwuma mu okoka ni secret bia na ne ha bia me nkọ na adwuma mu okoka ni secret bia wojidi me gidi nukura boso na eya adwuma mu nsem ti na me pese me yiyi no wo ka kire ye fom ho ensem a wo ekoso adwuma mu a wo ka kire wo a wokoyi ni nyina edi wo ho no bada ye adwuma mu secret me pese me yi apie wa enti me sra obo menim secret kwantije so ka na mehu asem no hu mu aye de ama no Akoma obetimi abie kakra bia ni so akire omisa ni say me sawe no tie me sawe no asem na me ka kire o okwa me wo fie na afra me say won saate na me suyo won saate sesen enu kwa na me kofie ndru fie me ka kire fie bra pause ne saate enti obaye ahwe ne sanse na minim say ne nsa ni say na na ye kiko me ene swate enti minim asem kra okan ono ani mate ena okan say ukura ba na me sen awaba no fe kra ne sanse kra we pra no se na we pra pa na yese ge bi na bo ni dua ene enya ka wujo no kra ka jo no kra nso wubi yenya we bu obi dua ma ne nya na ne sate sa na jo ne kan ye bia bo ye hu na me ehwe sa na jo ne kan ye say wa ma fi again no enti ge ne ye say obeku no but true sa na jo ne ben no enti ko ma ka na sini nsa so asini so e wa se tama no hye ka na se enti mi nim enti ge ne dua ba ankepo we ne say wa kwafa ge ne no wa bo dua na ka ekote won sa enti mi nim ni secret oka me kama menu hunu e kama nsem stia ankepo wo voice no wo forma me me kama menu hunu e kama nsem stia a me de tie asamo okay me nim se ge bia bo dua no me nim ankepo kwafa ge bia ma na mo me pacho me nim asama me ka kire ne se ansa na case we be si no ya ka kire me se ye preka wo ka mo no ba me din ne to ne bo ka no me ka kire no me din ne to ka ne fia bi yes ka ni nya 1 year me am chief kura ba be ka kire me kwa na me chief ne bo ma ne se director to ka we pese o de bro later on me ka request sanso ji kire mo ne phone so e ma me bo ka ne capacity no say dey na me ka ne capacity na me so me hu ka na me ye den me hu ka ne capacity ena ka ne de ka no ho asemo ana me hu say amanfo me call baby ne ka say amamfo be so mo je ka no wenche de e wo ya wo adwuma ye fo ni be so pese ye de ka mo ka no be duruye ka no be duruye na sa anyoma ne ye de start enti no me ka cho say boy bi kura madam fo bi frɛ me ka chem so da say me ni obi e preka oma nipa ne kume okay yeah me ka kire o no bi su mo ami sa so mo ami sa Akoma FM mo kan sa asem ne kire no me kan ni a kire o okay eta ko bo mama ni nti me o sa kwa kan de wo kan yi se me dwuma mo fo sei no o ka kire mo e ma me ke de ma me hu ni sa ne say me ti o ne ka kire me say o kware so o yero kwase ni yikum nti o kra po de sa me ka ra
ɛno so ɔno so kae sɛ wɔyere se wɔn mu na ekum wɔ na wɔn afa saa kaa no a yɛaka sɛ dɔafo no bi na ekum bi da wagye kaa no firi mi sɛm na adwuma wɔ deɛ na wɔn mu a obi betumi ekum ma na ayi ɔkɔka kyerɛ wɔn there was a time mama ne mfrɛ wɔn no yɛmbusa wɔn wokɔ kaa ya na wanka me nkɔ kaa hwe nkyerɛ wɔn me nkɔ kaa hwe nkyerɛ wɔn me mu fo te sɛ ɛsi yɛku no agye kaa me nka hwe nkyerɛ nti ma ne mfrɛ no yɛnkɔ mfɛ me ɛno mom bɛboa me ɛno mom na bɛboa me menkɔ ne director kora me nkasa n'anim da megidi ne director kora me yi da baako bi ɔka kyerɛ zongo no ɔka kyerɛ hwan ya zongo no ɔka kyerɛ zongo no mana obedi dance after the program bɛfrɛ zongo no ama na ɔne nakasa mini program okay yɛ pɛ no kora enti no ane yɛ pɛ na yɛnhwɛ Uncle Paul ɛdan no a wokɔ han yɛ no nipa kyɛ wo nkwa na na atim nipa kyɛ beginning ne deɛ na me nkwa na na wɔde mu na kyerɛ hwan na bɛka ho kyerɛ deɛ na sister bi na bɛka but no nya deɛ a me ne net dan ne mu na no yɛ mpra na yɛ adafo nipa kyɛ na yɛ me mpra na yɛ me mpra Uncle Paul na no agya awade nipa kyɛ na me nya aware na san ko ɛne I put it to you sɛ ɔba ne nti na akɔ han san dan no nipa kyɛ the early town kora na me hu enye ɛdan no so ma han Uncle Paul ne no adwuma mufoɔ no ɔmo so ban ne bia na na wusua no because we were girl we are han dan ama we ni we are omiensa wa na just ɔmo so ban no abi na na wɔn so kosua ne bia na akɔ han dan a onu ɔba akɔte sɛ wo han yo so wa han yo me madam for the kasa say na me say me te me ho na my do be see I dem say unze na me ka say bitu kwan a na maka me ba na say nti na me te me ho kakra ma do aware be see I dem Uncle Paul say eno de yete ye ho kakra na afei ye bene won paibom ye ma asofo boa ye bom pae na ebom no obi a wona wo yire me ba obi a wona wo yire face ye spiritual challenges e wa aware ni mo na wo te ho kakra hwe no so wakofa ba de a se sa ba e beboa ma rafi o yire kra obaboa o because enti sabra ye kan we no spiritual problem metu ma ye say no na ni nyina na wona wo yire di nhyiamu sa wafo na me ne di nkomo fon so me ba fie but nhyiamu say awafo ye nyina ya wade ye ne wa ha nyina wo bi ani wa ye virgin na wo ni na nhyiamu but na wo de wonya oba bi ni ene ne nhyiamu Uncle Paul wo de na wonya oba bi ni nhyiamu but ono de ne wagya ne hosa siso ampa wo kɔ ba ye no ono so ye obo waten ka body no be firewood eno ono so kɔ fa ba ma ka be de o ene me ana me breme mu me ana me breme mu Uncle Paul kan sisa ne mantu mu abante o da bi Uncle Paul kan ka sasa bi obey ye dwamaifo ba cho de Uncle Paul ka beka bema se wa beche wo yire wedded wife se one bema enti na be fie se na wo ne nai woni ne hiem se se mi bai ansa na mi firi utie Akoma FM se se mi bai ye ya wo kɔ han dan na edan ne han na kire no wo kɔ fa oba na ne tie na edi san ya na wo ne wo yire ankasa enhia ne mi fifie no me ni share 2 times mi fifie o e be da fie o you know eno no fie se no na abeda ho mi no enya enum fie na esai e pa tunya me ni ko mi ka se me kai Uncle Paul wo kai o da bi se wa na di se won kai se wa be kai se wa na di se ni bako me wo ya ni bako no bete wo ya wonya se no bete moko wo wonya se so bete moko na menya bosome nai joti meko ni wie ye no wa ma ho wa ma ho ben fie be se ansa na wo de se efiri wo kon kopim October 28 na me ba ni dinya 2 years na me de nsa ne ko na se ni nyina no ma ho biem dabi o ka se 3 months o se 4 months o we wonya 4 months ansa beti meko e ba cho de menya se beti aka se last year obwa because of say obwa last year 2020 because sata no na kwala no utie Akoma FM sata na kwala na wi ya utimi so adi mu gina ho ena no ne beda day twato okra sata mo no na me san ba fi sata na ya na me san ba fi na wo ba bia wa han dan no a wo sai ba fi ana no watu kwan na me pese mi firi ho
ebetena baby ametena na me saba fi na metete nsem bebre se ne nsem na no keka kira manfo na bisa ne se intino me bijai bibia maneka na me ne betena nto on fere ana because of say there we see a ton nsem na ma area of phone ya me kra me fere nti on fere ana no so see ebetu afiri akotena baby fufuro asemo ka kire me ka kire ne say aware bia ni 1 month akwom me kunu na no na wafifie no abane anante a me da me fere so na afere de a me da me fere e na mantem wa no okasa maton ama obia no yesi mantem obia nimu apart from this na okasa provision store bi and go this na friend no na me gina phone no so na the provision store so ko we do ware some ko so okaka chen say sis okaka of friend ka chen say sister ne say me ma be kan asem a kire no e na me say na me friend bribe tie for taxi driver ni na me friend say wo kwa abonte so dress o kanche nyanko say yin say na tade na mapema wie nti on frɛ me enti o frɛ me bisa say wo hia me kunu onya o kan asem say ni say che no sa ade na me ka na me sa me kunu say wa ka asem say ni say ayren a kyerɛ no se me kunu number we na me de test na sister ne friend sister ni di kan frɛ me say me ngira so no wo frɛ to frɛ ka say ma me jejeje na me re no kasa na me gina so na o kate no say na sister kan say bra me pa cho me kan nte komba me so ma me ka say e bia ma ware egu me pa cho firsti ana oni ni di nkomo ko busa no enti ma tamo ha nanim firsti no kana asem firsti nam me duro na me gina na me madam fo ba ko na me duro na gina na firsti no ebe ka say adenti na me yere de o kasasa na first say wo yire kasa no na wase de no wo be ka kire no meba me ye hunu meba o say adentina mu problem aware sem problem abemu a o ye ne ebobo amanfo amane for sin ne draw my attention Akoma FM aka kire we for sin ko na ko boss a ma menya akoni din aka me kware minim se ma menya akono aka kire for sin bo nipa be 3 store big toto boy junction se faka o kai se sa sister me pese me hu se spiritual challenges no anase wo se wo ye masam no anase wadwuma mu ko me hunu asempoti ya okeka sa kire first ni sa na fofo no aware mu asembe na no odan na di kire wo no Akoma FM 87 aware na asem an di odan di kire mo an se after me the spiritual we ni kutu nchen a di oka kire mo an se me dwumfo ne se me twempra ntina me dwane efifie no sana nti empra do say na watwe meba because enano wo bomodia mention niema bi mako ha adwene because eye no kredi a nti ye beba bebisa eno so say ye no kre ye pese ye clear ni nyina nti akapo ye ma wonsuanom ni ya home so aba ye twa ye ho aba sisi a ye ba ye besen ato so Akoma mu nsem wa Akoma 87.9 FM Oya godini ba anase beri na anase ma wofo ka bibia mintie akwa bone ya ne dan me se obi o ya akwa bone ya ne dan ya punish no tie no be your punishment ote ya pesa yes ya da bi o yeso so ne ma bi so ache da bi amote mama wo se program yi da bi awotie meboa empire ho da ntina ya dan wanti obi de Timothy ukoda no wo ba wa wura omo sika sen 20 cedi da bia ba cho da bi wa ma usika kase kra ye sen 20 cedis ba time jada wonu ska no ma sen enye da yina na me kwa ode mami ye 20 ni kra no enye da nyina nti wo ba o ma wo me wo ho anansa wo Timothy wo e wo wia wo sa be didi wo ma me anwewam ba cho me be didi ofie wo num gwase a odisi ladies na mo wa bonten mu ntie wo hunu wo no wada wo di mfie ba Saint Timothy no oka cha me so 27 years 27 years sasa wa ba dota go brese ho abaji duro ama no di pian wo 20 cities eno kra nya da bia
Akoma What atade ma woda? 87.9. Mpabwa ma woda? Ibacha Debbie. Dross ma woda? Ibacha Debbie. Brazier ma woda? Ibacha Debbie. Aduane ben na no otomadie. Ye? Wo koda wona aduane ben na ya woto no ani wudie. Ibacha na ju sande me kwa minidi. Wato aduane so am wani da. Na indomie no e. Indomie de ba akope. Wono ta na kwa afi nyina mpo indomie ba ko no otoma wonu ye. Fanta. Coke. Sprite. Ni na on to bia mo anom da. Ya boka egu. Ka kire me. Woni Timothy tina ya ekwa afi ni nyina no. Ade ade na abetumi de won sa kire so sei. Mene ne twempena no. Wotumi ye wei maame. Enu nti wa mu me kwase a. Maame eye airtime na me ton mambufu. Akoma FM. Ibacha wanya hia mame. 87.9. Nti de ade ma wo nie. Ibacha. Akua fa akora ne bra. De ade ma anu nie. Sonimu na wow, sonimu. De akora wode ne de ode ma na ode be kai no ani wo ho. Meboa. Ibacha. Kasagu fidie nim. De ode ma wa de be kai no nie. Ibacha. Wa woda. Ibacha de. Wa yegu mpresan. Ibacha mi nyini da. Boa. Mema ba akoro no na anyem da. Ibacha de. Ada na ewu. Ana no wongo. One ne tran fie san. Yanko one ne tran fie san. Mene tena ebro 1 year. Wa anyem da. Ai wo beji ye ene ne ba no. So. Adena Timothy ba Ebe tu kwan no. Etu kwan no. One ne da ye. O bai. Me ba cha me ko no honum Monday. Tini Thursday no mo di free ba bia no mo tene ko ye. Eno krass mate se na wo kwantio. Ai wo free totro so bai. Obedu juada na enwumra na na okoda ye. Nti fi ho na wanya ne menses bio. Nti ba ne de Timothy dia. Na Timothy no wo tamo ne twempra no. Wan kotene won ne wan hwehwe na ehunu ba bia ne fie woni ade. Nipa nua ma ehunu ne da. Na ne yie nti me ka tena ba ye se ewiase bibia adufudie ye nipa adufudie nye. Wo be ko ne fie na ade eche wa ama obi ba me na otie me ko hwehwe wo hene. Nti me Timothy ne mra na me hunu se na anim ni se na otie. Na chena me hwehwe na me hunu na makone dem. Wo se Timothy fere me nti wo ma. Ampa wa ma Mama no de entro a ye kan winte because me na mama na ga obi kan obi tro no ye kan by mantie. Nti bi to a obesesa. Bitu a obesesa. Ti entro man so masesa. Me de ye kan me mantie. Nti me hu ni sesa ne te me ye kan mantie. Ti die na wo a wa fam bi nso ka kire wo mo. Obi o wa ne mama di ni ko school. Obo ne mama di ni sua adwuma na ba ma bi dada no jai no dada no mako oye na adwuma no dada se wo na ate ya no manton doko no oye na adwuma oje ne sika de na aka che bi bi kire ma na mame ma ya no mitie no na ka so ba beti aso de ko be ya san patre tu ma ya fa. Waso ba dan O se obey. Okwa wo slim to obey die obetu ma ya nefo na mbisa se ne so obey asempa tere wo se ane enti wo tu ma ya fo wo san untimi nkase to wo mofo wo se wo obey asempa tere tu ma fo ma ya no wo ma ya no wo ya wo fa mu na fa die ntira untimi nka wo suro me suro me feel free die ntira na so obey asempa tere Ba so de to me no me bray enuntia nunti enti dia waka no dia to no wo brai enti wo a wutie me a wo ma me ka wuntie wo papa ka wuntie wo ko ahwefo ne tie for papa bi eye mo de hye mo hema mo so mpona FM akoma mu nsam dwumadie no eso anamaso egu amutie yekoya yasan aba ye ne yenua abena sewa ena fe Uncle Paul ena no abena ba ya ye frɛ no a na ose all driving nti wantumi ene yen ankasa na nso oba ye no wode sie ayoyo ye na ye mienu nyina yetia
na nsɛm a abena bɛka yɛ no yɛpɛ sɛ yɛhu ɛnokora bi a na ɛwɔ mu abena ma memisa wei ansa na anka Paul ayi ano de ama me na wɔse mmerɛ bi anka Paul ka kyerɛ wo sɛ tukwan kɔɔ maame hɔ wokɔɔ yɛ no deɛ ne siiɛ ɔwɔ ha ɔtie no wɔnyiwa no ɔka kyerɛ me sɛ na asɔfofoɔ ɛbɛbɔ mpaeɛ ama no na ɔkɔtan trip nti no ɔmo bɛbɔ mpaeɛ ama no na me sɛ ɔmo bɛbɔ mpaeɛ deɛ a maame nka ho na nyinaa yɛmmɔ na ɔmo sɛ ɔmo yɛ mɛɛma mmienu nti no mɛmɛ nkɔ mama me sɛ menkɔ sɛ anɔpa no ɔkɔ na ne bu afu ɔfirifiri ne bu afu nti ɔyɛ na me sɛ nti woka sɛ mo bɛbɔ mpaeɛ nti bi dɛ megya mu bɔ bi a ɛnyɛ ye adeɛ mu so se memmɔ mpaeɛ ɛna mefa me nneɛma na mefa me ba no ne nyinaa yɛkɔɔ ɛba maame wɔ asoa enti mewɔ anom sɛ na de odi m'akyi no bisa me sɛ na wokunu na me sɛ wɔ kɔkwan so kyerɛ na obisa me sɛ meyɛ hyeɛ na me sɛ adɛn na me bisa me sɛ adɛn na ɔsɛ a mede meebisa o na me so ɔse ɔma akɔtan trip nti no ɔne n'asɔfofoɔ bi ɛɛbɔ mpaeɛ na ɔsɛ na wambo bi ti na minim ne nta na menwane ka se minim se na wahu no wɔ ha de a ese me ba ha no ma okɔ na ne mpai bɔ no so mo bɔ no wen enye mu fie ho mi fie ho ba bia ye dem ho no enti oye na mbusan se enti mo mo mpae ni nwie anto o mbekɔ na we na so wɔ kɔkwan so na menkɔ ɛpono no wɔ enti kino enti menkɔ enti me na nwumre ɛna mekɔ enti mekɔ ya misi ya junction so na me se mechi kusua wo junction sister festival tibi us utimi ya de papa da bia wo hye fie na wo kuruta adwane na me se me kɔ aska wo hwe me ho ne ma fe kra na me ba me kɔ 1 week me na fe na me balance na wo kuru ba na obeto mo no o ka sa wo de ka ho hwan ne hwan na me se ande eno ya first na ka na me se ande minim nti mi wura fie na me chi a ye fie wura no me chia na me sema go divi nti no onje me so na me san say na ma na ade ti wan fi ti wana me koyi me ba no eto dem na me call am so ma adam afom wa na me chia wa onje so no so fa na me call ya me kunu wa hanom a me makɔhye ma me ho wa asoka na me so waso woni na so fofo bɔ mpa nti na me kɔ asoka no so the next time a beka acham se me nkwa askwa no me ntwen ema wono ni fewura ne mlansa na me kunu ka se me nkwa makọ enti na me nti ase nti akire se na abeti ase fa da bia nwume na wada to oba no na ne phone da wana phone na bere na me twi me mu ase e wo fom na me peke call no na me se me ye me ne te se ono ne na me ka se maba no ka me se wada sese tu ya won ne te se anko Paul kunu ne on ni sentiment me neketek na me peke call no na ma me peke number no me peke number no sa frebium number kro na sa frebium na me sa twi me mu brel na me de fa phone no na me ka say me pa cho me kunu no wada na ge ne katinta no pa no na me ka che ne say number bi frɛ na ma ka che ne say wada me ka che ne say wo yere ene me no bi zanza de ntina me peke call me say no wada ntina bele na so ntimi enfa me pese me hu say wo ko na awotwe no ada no sa pe no conclude that wo ko na awotwe no sa yesi sa na awotwe no oni asofofo na bobo mpa ya na say na se na nya asofofo e no no mbebo mpa na ye oba ga na me peke ne call ama mentema ena na efra ga no mentema ena na efra so fry ba me busa o se mpa bo no me busa ya se ntema kra ye nche mentema kro akapo mami ga no ye prophetess ya na me pa cho ye uza me ka se me ko shia bla no omo ba me ono omo me bo mpa o me demo omo ba me ko shia no ka che me so obeba kuma sia be yade ono ne sofo kitwa no ene sister ba ko kan omba be yade Akos omba be yade intino oba bibi obeda na ne ho de ma no omso ni sika samonye na msu wo de oba ye den frɛ me nti time so be ba na me ka che so me na mfo sofo bi ba omba be yade o kuma sia nti omo ba bisire wa askoa de so oba ma mama ma de amon bebi ada no mo ade a me ye no me no bia me hye me de ma me bompai
mpacho lady na lady na amana lady na oba na na ode oyire ntuma fra ho no Akos buy no ne sofu mienu no one na kwala na buy no obi na ofa no ntuma nti sa lady no ene sofo no nti na ma wo ka kire wo yire se wo no nkwa asokwa no me ka chenso me na madam bi sofu mienu bi ba nti me serew no mo ba ba de mo ba ba no mo be ya de okumase ya na omo eno kura no 3 days ko mo nya 3 days nti o kana wo twene de minimum nti wo osofo no ne Akos no mo nyina na mo dada mo ho e pa chane mo nyina na mo dada mintimi nya me dan na mo ema me mfiri de menti ase ne se adan na wo ma wo yire ko because awowo ba fia ye pa wo dan de ma wo mo but ye ntu ye yire me problem ye ntu ye yire okay ene o musa de ba me ne kasa ma ne ti ase me nim se na mitimu fan adwumoni bi eni mi 3 days ni nyina o mbedi no ho ana na wotwe me pa 3 days o mbedi 3 days ni nyina wa ma yira ma fie hoda senka yenya wo se yanke yire wo fie na nkaja ono ano enuane e ma anopa no no moko enimre no maba Uncle Paul why you fair to your wife because metu me yire say awowo momu meda ho and wo yire so me yati ase say wo se omo beboa wo ama ma bom pai enye sanity enti wo mo ba ye yo mbesua wo so a wo pa mo wo yire ma no kwa skwai sabio na mfaso wo mo ene de hene Uncle Paul eni ma o mani mani na ho ma me ba cho o se ye ko ho no ahun treatment na mo de my sa bush mu no aha anything me so na me hu se me dan me ni ai de amomo nte me yusu sa me ka kire no se omomo me mo ma ba 3 days no mo omoko nte ma me yesa because utu kwan na wudi mo bia na ku show ma ne boawa ono so ba so e den usu timi boa no nke pasa guest house do so o musade nti wo yire na o mani nyina na free o e kwa askwa ba cho da bi na me ba no sata na o ba no nkwa ne o no ba oni o ba na wo ba kicho girl no nkwa nti eyi be ma no ne o ba ne dampa so na wo nso da fo me de me bibia me da ya konyam nkwa na me da me na bibia ono kra o kra konyam na me da na wo se wo ba ye no efie wura ne ka kire wo se oba ne ba ho meboa me pa cho na me na me nka kire me nka ma me pa cha ane oba ne ba ho me pa cha enye ayi asofo na se be ma bi akora nka ho meboa cho ena de te o sa kire se sa tam no mu yi kunkum bag ya o kwa ya to bi punu nim ya dum light but me TV no ye kunkum bag ya me TV no e beja o mo se kwa advert me se e be start me den beba na me wo mu se obi hyedem ho no Uncle Paul ye fa no kranya adwuma o ma wo yire koi na wo de oba foforo ba efie ho me pa cho da bi ma wo yire koi me pa cho ko de ma ne koi ba mfa ba fofo bia na ni tissue no ya de paper sperms no so e me bi ni mu yo na e kanya na o ka tissue na so bo me sister mane na me ka chense me ni mu enwo he sa tissue no ka no me sister kwa wa ka me di wa dance because me ni mu he na why mo na damo dem ho nya mu mienu ya sata me ni mienu na da enti so no any be man kwadan paper ne hu nsuo mfa tissue mu ho na ye hwan na koye sa de tissue no baby o ka no e no kona da e hye impane kona si impana si na nya o ne ko pan kona se wo bia pro ni se ya ano wo se ba bia ye de praye ne twene ye no e ho ene na e enti mi ba bia pro na mi hu ye no na me ba le panyin no na madam no wo fere de na ba ti mi bia na me de chen se ewra huahwe ti mi bi de hua no ka sa stabla de ben so na me so wo hia ye eye den e no so ase wo no obi ada na ada pepa wase enti no me de kire o maame e na me frɛ me de kire ye fiura no okay enti me ye no e na me frɛ ni nua ba no say treson kan say na me frɛ dwuma ba ye no ma ba beto no busa me say me de me ho kamera na me so busa nwa hwe no the last time de me ho kamera nti wo nua ba na frɛ wan kan kire say na wo yira ba na frɛ na ka kire no me sister kan na say tissue no asem no kan de toilet tools say no me ni mo he na Uncle Paul sa ada no na wo fie sa ada na ye ko hu sa tissue no abena ko hu tissue no na wo fie David na me ni fie na wo ni fie David wa ma fie the whole day wa ma fie the whole day sa da mu ni nyina no wo bi a ma fie
Sada me ya me ba fie. Wo ba fie. E na wo ne wo yire so nkwa na wo ki edan ne ki mebo a. Wo nua bia ne bi. No madam for bia ne bi. Enti wan na be wura fie o sa time no e betiti sa tissue ne gu ho. Me tissue na se mo no toilet na se Akoma FM. Sat baby o ka se gu ne die. Na se me obi kura na sa na sorry to see you. Sa na me ye kura. Upia na mda no. Ada na ka mentam go to ntene. Na me je gu o so. Me ka kira no. A ni stand friend no. A me friend of say ombra no ne bra po me kasa. Ti mi sha me of I say junction. Me buy no atama ne bag. E kọ kwan so. Agapo. Oti. What's sa tissue no eno wo bag no. No wa chichi no bankuru obem. Me ba o. But obisa no me say. Bisa no, ono ati ono. Sada no. A ofa tissue na me ofie ho ana. Na wo fie. Enti na dia chin ye wo kọ akwan so na nwure. Da bi o fa de kire me. Me fa de kire o. Na me kan. Na ba me na wo kọ ka me say. Me bibia na ma fra wo sister ba na me na wo sister no obetimi aye wo bibia na. Enti na no pa. Ana me hu ye fe wura be ma ka say alai. Bra po say eno sister bi be share. Na ya mpa no se an oni sister bi na ba ha no say na me se an ni sister na me sha yes a kire papa na Uncle Paul enu kra bi oho wan fa tissue na kire o tissue wan fa tissue bi an kire wan fa tissue na me sister no friend no wa kire no banku ayi mu no wan fa kire o e ba cho dey na e fa hene tissue na fa hene dey ofa okay ayi na ti ro na fa share o bag dem na Uncle Paul Tiro na wo fa share wo bag no me fa tiro share me bag na me ba me ba ade a my ade na me de ato ho a ana ka se me de to dem o one e na we nim se won fra adwuma ma wo se no wo adwuma abranse na so wo adwuma na me wo adwuma e ma ni sta ne ka kire me se ni sta ne ka kire me se we de nya hwe minyi ani bedsheet no enhye no bedsheet na wo se ne me Uncle Paul be so be ka no kra bi a kire nya no kra me be se me ka asem o ka ne de me nyi but so ka wo sister for okay phone so na me ko hu tira se ko fra wo sister kan che se mako hu tira bi se wo e ma wo sister so fra yeah me sister but se wo ka so sister me no na se no kra bi wo baby me no enya ni na be se me ka o no because of say be so no kra me ni bibi kra na o di tiro e de ebepa nti me o kan ne sa na I was thinking say sa tiro ni bi na e de wehu ono ni tiro no de pepa ne ho no yeah me sa na me wa adwen because nti me man fa ni case yeah me man fa ni case ono ni tiro no de pepa no we je agu no asan e de ba be accuse so no ba bia beda na tiro go no na say to de bi kro nye me ko to de bi kro mpa ni say ko timi tinto so kra go no nti de obetimi aye de mpana wana yeda no kra mpana echi woko timi tinto su kra gu nti na pa che se wono ani tiro me no na mpesa bi hu me sana ya ni timi ma ye no wono asase se gu benkuro be se wono oba bi na koda me ma mfa ni we nti ma me ma so so ma so me sta kana so me no me nye sa ade no timi dia me wo mi timi ni se me minim se still na echi ni timi dia wo mi timi se me se tiwo no a ono tiwo ni bi na se ade ebia da ho sana me dwene nti me man so su biu ko ba no ati ro na da ho e no no esa fra ne na kuma aka a kire no nti ase anim para di otimi asem obetimi aka no ebiti sembe no obetumi aka asa wo di sem sie sembe no obetumi aka obetimi aka asem but obeka cho se enyo ne kan obedane na no obetimi aka asem a cho se de be nya ne krama nka ne si na me so memeti na ehosi asem ya beke bia no me record no me twa so me live and say oya made na me timi ka chu sisi a eno ano no Uncle Paul me man kan chewa na chimi me say ba ho bie mu say wan fa oba amba meda mo matrimonial bed soda wodi eno no yima no say ane ana say da bi ewo ne weyire empa sata na me ware no sata na me nya no wade tama eno de menka tama na wonya ne wunhie ano no me no are inform fa ba bia oye ne ho ade yi inform ba bia me dan wo ye ne ho ade yi inform ba bia me wo fa oba bia mewura dan ni mu da me pa to inform enti de fie wura ne hu ye se wo de wo ba ya ba wa pa mo wo yire e ma no se won ko ma me wei eno no nya ne kore enyo no nkwa ne bae makwala me mate ni na me ne nam no okran ka me nka sambre enyo no nkwa ne bae makwala ni ni wo mo ba en de se Uncle Paul betimi aye ka bi
Kim Nana just one sorry for that baby na cow and quanda. Why ne behuno? Heavy. Almost sorry up dying. Almost sorry, baby, Dana, some member, the one to me, lines. It is almost sorry. I'm coming to Crum and to bed and I'm almost rapid. And I've talked, madam. Will be a crana coming from my few. I didn't guess us all. Will be a crank coming from my few. Say what Pamo were yere. That baby, Nansana me from a whole. Yes, show. Bema or respecting an idea. Quad that baby Nansa. Na me from a whole. And for me, and met not demo Nansa. Now we're in my hook so mobile. And idea, Yamian in Ukraine. Before. Later on, me will say mistake na my all the Yamen Ukraine, me as I meet Jimmy Funso to say, my eyes are mistakes because of say. I look at me, Chiremuche, me partner about Kukra, me Chiremuche, me partner about Ko, and Momukra, Eddie my attempts up, and because I seminar with him. Yeah, to me, be G2. Now, who can be bisa obey you, Muau, Ewo, and Piebo, any ademo, Uncle Paul, one casana where she, Ewo, Piebom. Yes, sir. Obia, and you may be a one person by dying yet, but Obia, when you more face physical, spiritual challenges. Not spiritual challenges, not more seriously, but as a way ye think kakra, would don't walk come or by way, what I dine or by waiting, a bit then as some pie bono creative yajuba. Maybe actually giant pineable. And what you, where are they? Giable. We giant pieball. I don't know giant pieball. That time, no, Meno, let me hear him one or forget or catch him say, Untimi, you have it since Untimi, it will be a mimi, Jai. Uncle Paul. Ma worry na near my bako de enye bako sao na mo last born no so na wo say Uncle Paul say enye ne dia no first kroya na ka che me na first no aden bibia first wo kwato aduane first na so obeto aduane mienu we first no ye hwan yes mama ne kwan ma na wura wade ne musa wo ye hwan oye meka say na me kunu so na me de hu no ese no hono no tedwan ntime me ko nya so no hono oton aduane e wo ye junction no so wono entina me gina traffic me eto ni nsuo ana ohum no say aden na me se an me de me so na me san so ko no so ko ye ne Ghana card no o hia me kunkura no ne ne kasa say omre fini nyina ye nsiesie ye ntema asem na me se an so aka nsa de a eye no ukunu se na na ya enye ne ba na me se sa na okan first ne ka kire wo first ne ka sa be man say na na ya enye ne ba manisi wa Uncle Paul ukodi nkwamo kire first say mo last born nya wo dia e ba twenya sa na me kan no kan say me mi share first o ka se first say me mra fi no first ankasa asem na nche first hu me no asema first ka kire me ne say aw Massimu Casey, I sabna bomb man for my near the area, I will bomb man for Bibria. First, na Nessa Casa, some for Spirizi, and I may catch it for sick can send Bibri, but Mimi and Yadia me ball we are money because of say or a Judas. When the pack on concerning the or Becca we need the archery, but to Tidia me made Mecca. I may catch it for say, I don't have been or Casado, Casa Bibri, and I may come with you, Mamma cried. A children so be kasansim winia emwa say ya no menene to me to come man to is me buy also wenyim nams wenyim say na so man nams abana say man to is come me ni few ta say menene kasana say me bu yefu kakara so ko de odi eni ni agro nams oba wale for the emphasize the we enye de eni agro enti be buy na me kase menene anye bibi sa man to is me menene anye bibi de na ye ntro one ne dayansa wo kwa ma na ba be ka cho se Debbie me o kasa we ni kire me de o ka se odi agro no o ka kire me ansa na me ne dansa masan akobio okay yeah te me san ko bae no no ka so onyem na me se o yo ba ware fo ya me mfa nyoma bi nye den enni agro na obia opema nsu bia na so me ka che fo sin sa se bu na o kan no obi opema nsu bia betimi aka cho se onje akwala no but ehun hia where am you suma first na che say okacha o se wanyema wo se meboa yeah na che wasan be ka che o se wanyem asama na me ka che asama me ka che first say
Sadia no who bia every review be catch you say on but a win here abrano kasa do man en kasa too much sir asama be catch for still no okay yeah there was a time be cry no what the nyinse no menyem oye bibisa me frɛ no me bis ada bin sa me frɛ no me ka kyɛ ne sɛ one frɛ me 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 frɛ no na dance for me frɛ no ɛna me ka kyɛ ne sɛ Paul this month me nya me menses na o frɛ no force me frɛ no force na me ka kyerɛ no enti oba afie no oba afie na me kɔtɔ de checking nyinse no na me de kyerɛ no ba ko ba deep ba ko ba light enum one man na me nya me menses na dance for e wo honom me frɛ me ba ayi Uncle Paul ayi ne nsa no a enka wo mo ya ate no woni ba bia me ma ne kɔe give us certificate wo mo na ye nsa ni mu ndompe ni mu adwuma na gya me bɔ mo de ya ena me de ne kɔe na me se Dr. Danso hwɛ ne ma me na ka esi ne nsa so ene se ne nsa ya ye na otibi de ya adwuma yo enti me so wonya ka akwanhia se de etietie bia na wo ndompe ni mu abu firi so abɛhwe fam wo ye carpenter ni wo ye adwuma wo so ena gya atwede yi wo na gya wo firi so a ene fom se tem afa be wi akire wo ndompe ene mu abu spinal cord ne ho ato chiman mesre wada ba bi ba akopɛ ne be kanfo de ama wo se kɔba ndompe mu adwuma de a eni na wo mo ye kiko number 1 in town obi antimi challenge wo mo give us certificate back then ke Dr. Danso frɛfrɛ enu nti bomode na kɔ obi ho a ne nan ne nsa ne titiriti anampo enumunka e ma wo wi ni argument ntam obi abeso ono be kasa ache totobi kwache wukum wonom eti paya na malaria sisi yade ewa ana typhoid ni nyina be kwa akɔwie wo give us certificate back then ke Dr. Danso na pom de adwuma efo no kwasam se won makwaje ntitie mu yie nti se yekase won mo trɔtrɔ no pepa de a eni na obi ani ho a obɛkyɛn no na physiotherapy dietary counseling massage scan lab test ni nyina no wonom medical herbalist and therapist wo hwe nei wonom so ebebuatufo afa womo apomden ho nsemu na bibia CPS ta okumase odno kwada so Oben Christian Service University College no anopa no so de kwesa nwere no nsia na wonom yi adwuma frɛ 0243038482 0243 038 482 and 0200 771202 0200 771202 na onyo so na emom no mesro ene se waye mere won pempa na se waye bema ne ewude boss so asisia no wagemu anampo kra wo bema na yeketo aye hwenhwe aye fiafia aye tietia wo bema no entumi enchim ehinhan mu low sperm count se ye na wosisi Uncle Paul ya je so wokɔ wotena kemu kɔ Uncle Paul wokɔ bema boa wa ma Dr. Muzu aboa wa ma ko address si yade aduro na je sa wo transesa no a onso watumi anya aduro ni bia no na asise mu ayeden ono sa pepepe enu ntimi so amuzu na the pennies doctor no bula matali doctor na ekasa kire woyi na amuzu garlic bitters ne de ebo amamu gede afrisane ye amuzu k herbal bitters no yefro sanfro wanu bi amuzu p herbal mixture no honam ya ebekɔ na amuzu herbal mixture so tutu malaria yade ase na tafokrap 600 kumase na be Dr. Muzu enkran wani Christian Village no ene de hwene mu wo Christian Village wani Prima filling station hwene mu sunyane area 3 mano otudan mu tachima so zongo Chinese house takraze Esipon Sports Stadium wo friend 0247 776743 0247 776743 Dr. Muzu obajo so na Dr. Muzu abakene kana wase mahuji hiyo chalo na mamemra abra mesraw nyinsa ye fa ni agro oba menyem eside na wodi nyinsa yi ase wodi edada ukuru mama fanda adano dana me cheke ye no edana na me freke se Paul utie Akoma FM na me cheke ba kwa ba deep ba kwa ba light tie wura de me wura de man na nwumra na emoja esa abaye me anu me dranya hwe na moja ba sanya wo menses nya me menses na eno no wa anyem no no efi okoni nyina no efi okoni nyina me nchi ba biem efi okoni nyina me nchi ba biem so ba ye no na me ka chen se moja ne ba ye no asa stop me ka chen no su yo na se eno no eyenyi se na moja ne ba stop moja ne ba na se me ye da ba ko pe na dana me cheke ye na enti no na kwada ne nyin se eno a agapo ebacho
okasa of friend phone so anon kan Wone no, you and me. Me ne ne tima kunya no 3 in 1 but I do say I agree no un say me buye fu kakra no sa wo de enu ni agro na me ni di Agro no no di sa wonyem wonyem na wonyem. Yes, na me put two questions 1 month 2 weeks then I me ni then I also cast 1 month nti ya argue no say agro no ni no de enu di agro na obofu na me say we no ye mfendi agro obaware fo ni mi sa agro no asema me ka chen to ka so friend ma oba fie na me sa cheke chen se enie na o ka chen me na me say adan no aye din so no ka me say oni ska no aye din wo dwene no ho Enti ache wo be hunu enti na ye nyisan na Uncle Paul ebre wo akora no hunu sa so ye bi wo akora no ene wo ntam ana because I woni akora na di akora na akeka nsem bi na ansai bele bi mi se me ba na me ni di agro peni no ba no kram tibi ka kire no se wo tiko ko fa no agro me ni di me ne me ma na di agro nyawo na me ni wudi na ka kire mo se na to we tiko tententi my bi kra to mo ho ase ya last time who was out the papa ti kra ma papa ti kama se kana Akoma ma mi ti no makofa asa me ka kire na e force se wo ma oba se yes force there be any force yes wo na abansa wa anya odia how can say anya odia yes wo na abansa wa anya odia there be how can say anya odia enti na woni ni di agro na asere ti kwatintin we ko fefere hene na woni se wo ma me so gire wan hwe obadwene se na de mikro pa che se nkra nya media na one de me ni kwala ndi agro me kasa na asem ni state me kam me ni kwala ni di agro sere me oba no start for oba na me ni di agro me kasa me say o anti we ti kwatintin ko fa no ya na ne we de be fina no aba nse o pa che se nya oba na de bia asem o kan me ni akwala ni di agro na me kam asem no ankepo wunyi ni se wususu sabi akra ne nyodia na kasa bebuo bi na asa wo kan bu oba yi be me pa cho de bi kan ko fon kranti abeka yeah nkra ne yodia nkra ne nyina yodia obetimi asi ubu na aka cho oba yi se me kan che wo bi asa nkra ne nyame dia nkra ne nyina ye me pa cho me ma no kan cho bi ase abena enu bi edi nyinsin abehye me ankepo me kan cho bi ma mi se wasem we na fe yenhwe aware no se oba ne de wonsa ekoye ne bema ya wodo wo yire na wo pese obeja no na wo te se wo yire de nsa kwa Akoma ma me anamontu be na otu fa ho me ba cho nsa na omode koye no me ma me frɛ me na me ka che me ma me se utie Akoma FM me ho come wan kra me ni no hear about before no o ka che me se bibia me ubia me nka no mfa nhia me na me se adam se me ni weja ya na problem na aba ti me ka che me ma me se emanenje di ama me efi won me man friend ne say no ofa ne san trete me ka kire me say me nim na me hu say no ofa se ne bema bi gino na me kokasa o ma ya chimi atum asema me ma me mu friend me ka kire me te sana no ofa ne kan yes no ofa ne kan o trete me na me si you mate insa no ka say o mo de me ma di si o no o mu je si o no so le ko na watu kwanye nya sanya edi mfie sanya na wo ma ya ma wo yire de nsa ne ko ode enza me de na me hia no mitimi kureto de bi se ya omo ha se ebi wa mo millionaire de ene pan no na ene anwa mitimi frɛ na me de na niska na me de aka na me de hia no mo janse na me de aman ebi wa me de koma na ofi enti o ka se me free system ni mu no ohu me no fio kwa na me meda fio a me no hia di nkomo anytime bia Uncle Paul, marriage without consummation enye marriage se wo kasa wo di sika ne aduane ne mo ne ho bre no na se wo ye oyere na wo mma ne mehia mo se yere ya ya ware ene de enya ware but edu be na me ka yense ne kasa ne ya ye mo no onya kasa no Uncle Paul wonyi ni se wo ankasa na wo bi gina so a wo pese wo jai ba yi ntina akwa ye jai kasa jai we no menim bi gina so Uncle Paul no jai wo ba no wo Akoma mu awie menim bi gina so I say akra na den ye nhwe no pato akra ndi ketu no se wo nhwe no o se wo dru school so e wo so bi akra no ko school so no wo mfi no oni mi di hu nkomo na me ka cho se nya go terminiska o ma mintua penini school fees ni wi ai se djuma na nya de covid nzama nyoma ye de abafo ya mi nkra me ya me personal ka spare na me ko tinya abotre me ma akra na ye de aku school
asma me ka kire wo no nti da ben na kra no be school ye wi aye be kama se because drew bra kra no ko school the school sam no e twen e say awade no de se magunu so akwaware foforo me pa chane waware foforo me pa chane okay me pa cha mo ntwe me e wo hase na ye netwa so e Foco 2000 bookshop and stationery na e ho de open nwoma papa ne bi ato de wutu akoton de wuto ne mako ni nyina no wo benya bi e wo Foco 2000 bookshop and stationery na hwe nakafo age atum se Foco 2000 bookshop and stationery won mu wo ho kwan se won mu timi tonton nwoma yi bi e de mathematics science english social studies CBD man nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high school senior high school nursing training colleges no na wo pengu mesua nwa kadie se calculators marker balls pen pencils sticker pads drawing materials and materials for color works envelopes rulers mathematical sets no ni nyina wonu wo bi exercise book ni notebooks ni de and for baby ese Foco 2000 bookshop and stationery bible versions ni nyina no wo benya bi ato ewo na kuma se KO4 KO5 KO6 KO old building no wo be wonu Foco 2000 bookshop and stationery no abaje ngoma papa ni nyina bi eho for 0544 000015 0544 000016 0544 000018 wo frɛ ni a wo benya ngoma ni nyina bi enti school mu school for achechirefo awofo ni school mu panifo mu mre na mu magi bi he enye PT bia na ne o me ye wo didi a eye di aduane ye nuane nuro ahye mo be na benya hode pa bi te se Oliver Syria Mr. Akoma line company limited dia bano Oliver Tom Brown ede Oliver Wayne mix Oliver Millet mix Oliver special mix and afi Oliver mix no onua anwode ne wo mu na yi wrinkles ne stress stroke kradie and diabetes ba bon ho be free ho regulate wo blood pressure no constipation ba ko cancer wunya bi mpo na kokko kradie ma wo mpom no wo se nkasa no wo se achinam den no penfo de odibia wonya hoden na akra ne nya hoden mabusuamu ni nyina ntimi srawo momodin ya ne kopa bi tukoton na emoa na wo benya skasa no ni dwa na wo so Akoma line 0507 169417 0507 169417 na 0243 519495 0243 519495 Oliver was say ask for more Pastor Julius Marco yeah na ma abna se wa on media mi hunu problem bia e wo one Paul aware num bia sa hunu problem bia sa ba dare mi hunu se on se me ka se abibrim ha ye problem e communication ena yetimi identify problem but solution nan kasa na yempe so we Paul ne abna aware ya omo ware no problem ane wo ho aye se omo communication na nhyada enkoyi ade asese Paul ene ne yere adwen ho no on shada mie ani so yie enkyere Paul abna nti e basa na ma abna so adwen bebre ni ade na won se atesem so eye adwuma e wo ma ware enum nti me hunu so omo ntumi manage crisis a e baa no na lead to our giant now on the aspect of spiritualities na e baba mu ni ade ade no ma ko wiase ye wo ye den asan ne o ma na e wo ho nemum e baa ye hwe baby adisi baby abna eye mfom so on se Paul kan o ye se o kan se o hawo no aba ososo daye bi nioma bi eyi ne ho adi chene on tiase entinka o mo mpe anopom sebre on se abna ka chene se ono de wo ye Jehovah Witness nti ontumi enko bompaye nti I think say from there no eno be man start say onya adwin bi say ase oba no ontumi nya boa form fama no izan say ya kan say me say be man de oye bia ne ohia oba papa wode mpai bo beta na chi a obekonanim enti ono so hia mpai bo free abna ho na abna so entumi nya sa adwuma no na onya adwin bi awo ne tirim ban kan yie mu a enka esese ono ne kasa oh na nka ntiase eye adwuma ewo ho ma ko hwa de o kasa abna de omaware no mu nsem enante no bebe se eno de abna nyintum say yampa say aware no mu nsem no keka bi wa abonten etre say obehu say sperms ene ade aye eho no wa wo kase wo se wo fa ya na ade ko kire nipa be mi no se miensa bi say ba to mo hwe ena wo friend sister born amane edi so kase wo dia na aware no mu nsem enante a ditu mo ho number 2 o kan say onyim no o friend no o se na adansefo ewo ho
a kyerɛ sɛ wo frɛ no ka kyɛn sɛ wonyam ɛno nso di adanse sɛ wode aware no mu sɛm ɛnante but me hu ne sɛ deɛ nti ɛbɛma abena den aware no mu nsɛm anante ɛyɛ Paul a asɛmba no yɛ pɛwa me hu sɛ problem bi bɛna esi na me pɛw na ya nyina tena sɛ sɔfo yɛ hu ɛne ɛhyɛ me so saa deɛ a me so me pɛ obi aka kyerɛ no ama yadwene ho ahwekwa ɛbɛfa so ɛbɛboa enti ɛhɔ no ditum sɛ wode nante na emum deɛ ma me de nante yɛ no sɛ na asɛm ne ba me pɛ Paul a me hu no enti na ma me so sɛ me bo obi amane a ɛbɛboa nsɛm bi wɔ sɛ adansefoɔ yɛ den ɛbɛm Paul ama me ansɔfo deɛ ɛsɛ mu obi te na asɛm ba daakye a magina so de ayɛ danseɛ enti saa kwan no so na wofa yɛ a wode aware no mu nsɛm ɛnante yɛ no antwa yie ɛwɔ saa ɛfa ho no saa na Paul nso so otimi firifie na bia bosome ne akyire bosome bia amiensa ne a no maye no ɛno nso ankoi ɛno nso ka ho a affect aware no mako me pan deɛ sɛ nyɛ sɛ Paul akwa ware a aware we nkeka bu man kebesa yie esan sɛ wo nhyɛ da hunu major problem bia etimi breaking up aware wo nhyɛ da hunu problem bia oh na awofo antan kyerɛ ne nti asunsum ne akyerɛ ne nti dia Marco, our crowd is our for I didn't open her bar. No, Johnny, a Tia Mano. Tis a bearman I did to himself. I don't remember the Bash on Sadia. I know the unfound and Yanuma Nasabia, Mamma Nasabia, or Becca Sabia, Papa Naji to Munquandia, and Yana or Umbutima, and two. Sir, whom Samuel Somaco and your Hoban Chester, near betting up in a promise, and your problem a broso say, Yentimi and solve. But a woman, you know, who quiet. Oh, enti na ma ekobasa enti mesre ye koyi omunya gya wie enti o de yentumi but ona ka etie no fanya sua de enkomodie communication are very important two or how ba ware ma ye hunu ba bia ye de to a ebeboa I think say any say ebeboa Paul ba ya obusa ne nsem bebre ho a ne se bubonuam a kyerɛ sɛ obusa no question bi wo a na ontimi nya no ne nyina a kyerɛ sɛ wa commit no ho to the sense say sempo no odi bema commitment we nyina dia dance said dia abena so ye no or you right and two teams so mumienu nyina no o ma keka ne o ma boma obi antimi ehun dia sɛ ye no ho aware no ba mu na antimi anya ne fam dia oba na antimi anya ne fam dia ye mfa nya sua dia ye ayaka no na ma how ba ya aware mu ya tumi asolve na atumi aboa ye ma ane nkyirima nso okay nso na se papa Julius no na kwa Marco eniema miensa ehia wa aware mu na se ankoso a ba ko tirim entene no ebema na hunu se onye obia wa aware nim na ehyaase saa so a eya na mema ne bise kan wa lutum enkasa ena wo kasa dodo ena mehunu na wugina ha ena mehunu na wo yesei ena mehunu na wo yesa eye de niema eye nkomodie edidie ena die saa nioma miensen anya adwuma wa aware mu a ubekasa every say wo hia wo kwandam wonim na wotisi mo asem we mu a ene me say ye be tori agina ne akọ ya yo ene ya ba me kasa kire no Marco na afeidie ama oba etete o ha dia 2 years bemma wote ha meso mete ha edan na wo hoyi woko ha dan nya wo ba afoforo dem na wudidi na wudi nkomo na mudi ni nyina na mudi gumeso wo se kawanu tum wani ne nabadno no oba ne de omuda ye bo nkomo na ya sere ni ya ni age ne wuye ne awore ne nyanwuye na ba me fa ho na wo yesa woko ha dan o tete wo ba no ya wokoto ya wokoto bui na ka me bisa nya kwa na koto ma koto ne mpuna no koto ya na osi obi no so ntoma mattress obi no small ma obi si koto mattress ni wa hwan na price ne be kosoro nti odi nipa ne se be ya se nipa de oton no ni na ba form she ananse sem bia wo to kire yen ba bia na moda no na mattress na bi ni ho na wadafu bi na adi ani mu kotoma na be hedan na wo kwa na wo no oba ne dem no na no mattress wo wie susu a wasa ka kire oba nse ko o ma me ho kakra na me de manya ho huo na me ni o mu di nkomo kakra 4 days na obai sisa ne ho ko ya wo se yegu mpaibo so o yiri o chiri mpaibo o chiri fasting ye you have for mo head am mpai mpai ya mane ntina hoi
manentina ho na wonu nse enoma bi nkoi mi hu nse aware we enya aware okofa wo ba yi be ha no kwa o manani magi e wa abrabonim on to me kan kire ne se ba man na kofa oba ne ba ye okofa ne be ha no okofa oba ne be ha no yo he da ko tuesi kama na ba odi ne ba ye eni GSM be no oye wo mu eni kan de be GSM be na da se okofa eni oba ha no sese oba ha ko otena ne ba bia nka ba bua wa ma abna ye mobo wama abna waye mobo wama abna ye mobo maba oye ananse so de mema mu jijimi o enti nioma bi wo ho na wo de ye wo ba na wo so won kana no ntumu a ontumi nka efise ehye ne so a obeka ode beduru ha ode bete ha ode betena ha efise ono a wonhunu nipa wo ne nyede eni nkomo na mesire nyame ne ade ni di nkomo nanso nkomo bi wo ha wo hia nipa na wa ma wansa se wo ka se nyame a enkomo bi wo ha ansha enti na sesei enipa tumi hye ye ho akonfo no asem ne buru ne so a wo se we hwan kra na me koka nkere no we hwan na me mfa musa no we hwan na menya ne dai wo behu na wo tete no anu maduro wo behu na wo tete no ayesei wo behu na wo tete no ayesei enti mesre ye wo nipa bi a ye no wo bedi nkomo eno de wo ye dan eyese wunya nipa bi a woni ni bedi nkomo e wo abrabonim na mom enye nsem nyina na ye ka enipa bi wo ho na woni wo mu di aware mu nkomo ana woni wo di wo personal nkomo a mesira mu ayi a mo ma mutiri nye ho se kakra na enye nsem nyina na ye tena se ka obi aka asem a kire hu se die wo besi aka asem no waka wo ya kire no na waka wo ya kire no ontumi mfa wo mu mienu ntena se na wasiesie aware ni mu nsem na wakwa kan de wo kunanka no waka nia wo yiranka na waka enti ye woni pa bia ye ni wo mu di nkomo e wo ya bra boyimu obetumi aboa ye problems enye nyame nko a na wankwoso wo akonfo awu na mom afutuo kakra mede ma nyina se mesira wo mo adwuma bia ni mu nkomo wo yire wa adwumam wo kunu wa adwumam mesira wo se wo beka na asem kire wo a asem bi wo ha moa no na sie moa no asem bi wo ya moa no na ya tena so na ya men so anu na kire se wo ye kunu papa anu na kire se wo ye yere papa enye nsem nyina na ya beka manko wo kai se asem bi by nansen ya papa bia na wo ye adwuma aban mu kakra na ne yere na no ba ko bie ko kan nsem a yenka ade bi kan ho hye nsem e ba ye enti yesra ma binom nsem bi wo ha momoa so ma binom nsem bi wo ha momoa so na nye nsem nyina na ano so yeka asofufuo bi so wo ha sa na omote omo no nsem bia osimitiri nye ho se meka wo ka kira na no da begina no apirichi wo kan ya no de we ama hwanhwan wo kan ya no de we ama hwanhwan enti yesra enyuma bi wo ha yesere wo mo omo yen na yentumi ntina nche na asumdue nyadai emra enti yesere enyuma bi wo ha omo yen asumdue beba ya beboa na mbomo no beba ma condemn aduane bi adi asese ne wo be me pa na aduane no besa ye no adwuma enti condemn ma se bia fusote bomodia na gi sevia food na di na men na diabetes ne ulcer ena ya na minimum asie no se mu preaches ano aha minimum tesi udi sevia food no bia minimum no ebe ka masemi de ya medi bia me na e ka men woda na dwe na krokra chi sleeping without information anaze wisis na ya wani su wisi wo be men intumi sori nyina so sori gina so mankasa wo be mo nya wodi no me so de wa bonte constipation na no sane wano na ta sekia eni sevia food me so we ya aduane aduro wo mu aduro aduane wo mu bomade na gidi sevia entombi wo ba bia se Dr. Sevia Kache wo fra 0577 201495 0577 201495 and 055 5789698 abenya Sevia Foods Kwandam amako mi ameno no nufo nyankwala de apanyimfo de ma han tamoso ane age ya de
Yeni ankasa yenu aba ya di nyina Akua sikapa. Anita was in Adam for birthday. Is it birthday or birthday ya? Was here was cinema no. Timbato mami fan to your friend Akua Sherry. Akua Sherry. Or your nurse ni o windi ba. Trauma specialist. Unimu mama memenka. Unimu adresa. Trauma specialist hospital. What they are saying? And I me so you come don't come in, don't step in at all. Or your man, you was in a happy birthday. Birthday. Yeah. I mean, it's not a part. Okay. Now, should I start? Okay. Thank you. The tennis. These two couple, they are not serious at all. Yes, they are not matured. On some time, can worry. Your maturity. If you are not mature, don't try. Your maturity because. And you know, the marriage is highly institution ever in this world. Young kwala agudie. Okay, nka Bible na scripture ni pa o wale ya ye de na wade ya hyenso de pa Isaac. Papa stand obe ka kiro. Ono na wade na ya hwe so free that generation abesi na ya di gina so kwa wade. Sene okoware na yire Rebecca ne ade ade ho nhye ene ya di gina so de white wedding ne ade ni nyina ye sa abaya na ware. Say yem fe ho nka ba na nka ye na wedding ni nyina ye hwe Isaac so. Say papa ne maame ne kosere ba ma ne baware ni nyina ye hwe sa Isaac ene papa Abraham ne maame de bo mo si ene ya di gina so e de ware. Entima wo hwemu a on na branten Bible no kan say after 40 years ansa na ye hwehwa wade ama no. Enti ebegina so say asofudie kura ye di ne Ghana ha pastor ni se kanen wunya mfinhie aduanan kwa ye mfa so pato so what ase pa Ghana ya di so no betime di o mampanyini wo Ghana ha ese so wunya mfinhie aduanan ekro o man president no kwan why because ese se hu se bi wadwini we no emu do so wadwini mu no na ye de sara dibre ne mama ubekum nipa awari sanete ma edi pa awari na awari be sinde obi enu o tuma kata se ma qualify awari na mini problem biem efri ye mampanyini so besi ye so de bia problem na mum se wonni wadwene mu do ama uhunu how to manage it no na fa manfo abo aba so se sister ide ma kwa awari ide na aku awari ide pastor Julius na enso na problem ya dan e wo ho so de bia pastor kan wa ha ya mu ba Bible aka emra no so aka nso ye bomu de bia obanya nsani gi hye no ho boko na na aku aka gentle ubi hye onu atum se na afro ho apai ubi se na wo se metehwe e sotro onyansani no korakora hu se bufu na aba no de atoyi mama ade e feri wiasere se be ma ye bu wabo yire na wo yire na me na pia bonte se me kura mbome mama e feri chi bibia u pia na wakadem ti se wo yire timi de e bro sie mam na wa mie so ankyira bonten so fo a mama enu achi kura timi twa mpata because wa hye woni unyam papa enu guase ne se wa bo yire so enti nimdie ne nyansa emu ehia wa wadem hwe abaya yi wa yamfum so bebre wono wa yamfum so ni bi because mama ahano ade ebo mu pa last week ye kan ne ye sa kan biem awade wo kwa o so hwe o religion na wo ye dan wom mama hunu sa say ehio me na me ka kire wo sa Jehovah Witness versus Christianity no sa Islam versus Christianity no mama enya bete me kan Islam for nim sa me kan ukuro Jehovah for nim sa me kan ukuro mama wo wonim obusua so mo ye Jehovah Witness wo mo mpra wade no so ada na wo so fo so ko ono na wo ona atetew wo nyini mu asori edu akono no mo mura kire se ye nware baabi foforo ada na wonyi ntum na won tenase abaya kama senti enyo be Jehovah mo be ware ana so wonte ase obeko aware no so maame en support o mama ye tu obi ene ko gina mu ene wo gi ade no ebeboa mama die wo ti baabi akikira boa no ho ane esane no ye furu bi wo ba ntetiri mani nyini ma ye furu fufuro nkwaji ni tirade e de nsemba ene na ye so asem yo mama enu na ama abema nya problem because empaibo na kula ya mfa ntete no obo no abo ne sei empaibo ba akọ no wan kompaibo Jehovah ni kompaibo okoja obi enu osofo no ya me bo na obi ne di ba akọ a wono kura na no kura o kan wo mu gidie kura ne nkire wo mo saa wo mu gidie enkire wo mo saa enti bema no
adia mistake o ye no ye na yetu saa de no for metima sesan enye bete saa ma akora ba ware yase eniema ba ma ye bebre nye na enso senka bi se na ware no koye no o maame e support no papa support mama ko betimi e de niema bi akofi a kire ne mama papa se sei na menam panyini na nka futuo bi a wo so de ma no no nka wo de ama no but pakoya nkonam because my main principal papa principal nti onya obi a obeka na wade ni mu nsem a kire no oka chebe enye yie interest afi also papa tunsuni that is why afi no spreading the cases wo abonten no case ne sanete ti metu fo say ma wo kwa ware a hwe se obusua etet anase wo sumu a wo mu no saa sumu ni mu na wo ware na aboa wo ante sa wo ye de bai emfa da ye di bebre ma ebiem abaya no wo abonten no a owurawura wade ni mu na wase no no enya na ye kasa se mu akire ma ye ka kire ma mama o ka bia mayi mfa no wonya refi wa wade ni mu ene o tie akire be ma no kwa no aka no dey different oba no kwa no aka dey be ka kire be ma okunu wai okunu ofa hene we ye so otukwai we adai ene obeto aduane mienu ba ko brew wode brew wampa mame se wamfa ma odi anu odi akoma ene no da koma ba ko no okunu chempra o ka unyansa sam mame ti sansam na no ka cha na wo dwene ho sai utie na wo dwene ho sai o so wa wade egu ya wani ha se onso ani abre afrin ko so nyansa wo se sie otuo ne so bi be ka sansan ka anyi ni ba sa me dia be senso ase ya wi muntum hofo e maybe timi to mobile phone e de mu obi to credit go so check it mi kunu mi kunu frem ne mama ne mu waste time papa enya na eya na ye se be ma so batwe mpran to kuro be mu kini na de mefa na de section so kam nyina ye na mi tu ka na me ko maduru ba bi na mawura ba bi akwadwo so na ka yesi o timi ko to case fa ko be se to don ko se ya ka yesu obi anti yan fa ke no entu na to don ko sa okwabrane him okwabrane o se inside wo oye biribi na ka case fa ko na spring no sa ma bonni wo hoi ye nim ba bia ye dip ba bia oni bebe di bonni enti ade no so mo obi kwan ma ne gura wa wiem e ko so ne ukudwuma mu asa na tie abusuam se na so ade ne ye sa metu mafo mama ma menwie ne be ma no ho oba wodi nyansa nko na ekasa wodi nyansa enu wa folding arm enu osia na wa yese esese de ogira parliament e oyi nsema no akire ayifo no speaker no na oba so chesai oba so wo kire sei ade me di ya opa wa brabom na ekua na me support ne se ade be ma de ye ne yira osusu sei ye no obi di bi ye ne nua ba kokoko ho ntokwa ntuka za be me se obi na ware ne nua ba enu wo gya ne ho akwata be ene se onam tibiam enti nkoma be ma no wo ne nkoma no wo nyina me bi sa ne se enti wo kofa wo ba ya wo ne neti wei ena wo yire se mfie mienu ne me nai me so kofa be ma me so ne na da me ho kire me ya wo se nka me kire nka me nyane nko asema ono wo kana no han woni bi obe kon so kan sa asem beto wa different mama eye me yase meme bi sebi ye sebi o ejimifo a nyansan ye trime binom adwena sei sebi ejimifo wo mpapa ayarefo wo mpapa ye mini nipa ho you need a ma ho do you need to mama ya fama ya take home as granted ye ya fa na say me ho kire me sex me feel sex na me na ye sex mama I was me wo wi asene say e ma bebre o mu ni ko e fa so ye sex e ma bebre o mo nte sex ase me se ma bebre mama about 60% of women the reason for sex ko mu no ade kro ni na na say woni so ko mani kunu o ko satisfies ni kunu keke o ko mani kunu enjoy keke o ko make happy keke o wie e ma bebre mama se ba kra discharge ne ma bebre nim so ba timi discharge bebre nim se ono so ni hu sane no ma ne ye ne de no oni ma o ono de ane se ono de okobo ni kuru ye kan to osi papa wo so na no ko onya wade mo ni je sex no onya mo ni je da si ye de ense fifa baba bi awurawura ba mi mo bani agye na ni be ye herete hunu sampa ma ba wi ase ma kwa wade mo de onhunu bi da enani si egro no hwane de atua no ya woso enko titri sa ne bi ntesuo fa ho se bi agimifo moa o tintesuo fa ne be ma ho o de asho o num ntesuo kanka o num apeteshe o de afa ne be ma ho ne atinku titri enko so
obey no romance. No romantic. Romance in Yajuma. Romantic in Yajuma. Romantic in Yajuma. Young Fiano, Yamasaji Nufo, young Fianson for baby, and I'm going to be able to many abre. Nana, my yapos, many abre, I'm fanchame. No, mamma, baby, yatro. You hear about pay near the ashe. Or bonus panatas and echi. So, Nankadi, we just said you said, what is more than them? Was I feel baby, a day, actually, Nanka. And so I feel condemn and some made it from any some enemy confident. Any enemy confident. I know for a I'm a man who got 80 Marco. The iron man face here, Yama. Said it was in fair. A Chani at Twasso. Meshia for 2,000 bookshop and stationery. So was sentimental. Ubetimi Afreme, Maa Akos, the Queen of the Airways. Me and as a minimum bed of Fortnasia. Na baby a woman, na baby a tidy. Jumediana ye, Akoma Munsem, Ewa Akoma 87.9 FM. Edwada adequacy efiada. Dumye no apa won sema aduanan adequacy no miensa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, anyone money no any say. Wo yire tete o. Ukunu tete o. Be me bia shobo so be ware o. Nanso eduru ho no. Wo ye 419 na. Say e no how ne sitie. Bone bedai, na fa bedai akoma mu nsem dwumadie. Ne ye begua o. Amwanya wo how no anop ne sebe. O how bia wo bia no. Bra Akoma 87.9 FM. Ye wa skwa ye ne kuma se more ena edi enhwe ne mo. Ye betio. Akoma mu nsem eye hintasem. Akoma mu nsem nyame nko a eneni. Mame! Masem. What? Yako? Intimene keka na saa no. And I was say one day. Empa hu denti ya na obeye na onyanya hu sika. Okay. Ene ye de beda amu akomafo. Okay. Some de amuka bi ma woni bi. Akola yin so wo bre. Ti mesra mu amomo ano. Na Timothy ekwa obefa so bia obeba abehwe ne ba akola de ne dia. Na obia dia lizi wo kwa no ho papa. Miensa no kuresha. Miensa na waka no kuresha. Ne mpana no no. Okay. Tachi ye ne dansini. Ne yonko bi de tachi. Timothy de one no a. Mate meba na Timothy ani ya mami edi nkomo ens obi akofo obi bana ya ne ba ebua no no ahwe no no abefa na nyem no no anu udi nkomo no anu beba fom na nko aka asempa bi edi akere no no yentie ensam a Timothy eka ye ede akere mami no tie bi pa na you break you make me akoye so what you say Ase eba ne sa ma ofo kan bibia mintie. Akwa bone ya ne dan. Me se obi o ya akwa bone ya ne dan. Ya punish no. Tie no be your punishment. Ote. Ya pasa yes ya ne da bi o. Yes so ne ma bi so ache. Da bi amote. Mama wo se program yi da bi awotie mebu a. Empa ye ho da. Ntina ya dan. Wanti obi de. Timothy ukoda no wo ba wa wura almost kasen 20 cedi da bia Ibacho Debi what ma usika kase kra ye sen 20 cedis Ibacho jada wonu ska no ma sen enye da nyina na me kwa ode mami ye 20 no kra no enye da nyina nti wo ba o ma wo me wo ho anansa wo Timothy wo ewo wia wo sa be didi wo ma me anwewam Ibacho me didi ofie wo num gwase a wodi so ladies na mo wa bonten mu ntie wo hunu wo kwa no wada wo di fie ba Saint Timothy no okacha me so 27 years 27 years sasa wa ba daughter go brese ho abaji duro ama no di pianwo 20 cities eno kra nya da bia Akoma atade ma woda 7.9 Mpabu ama woda Ibacho Debi
Dross Mawada. Pressure Debbie. Brazia Mawada. Pressure Debbie. And Diana Ben and Automadi. Ye? Oh, quite that one night, Diana Ben, a ya, what on one you would ye. Me by China, just send them a quite minute. I'll tell Diana some when it. Na Indomie no way. Indomie de Bacope. One no time now quite finishing and po Indomie back on Automa on way. Fanta, Coke, Sprite. Nina on Toby and one that. Yabokegu. Catch me. We need Timothy Tina ya equa finning nano. A dear dinner bet to me the one such as to say. Men in the train panano. What me ye way, mammy, and until I mummy quasia. Mammy, a airtime, and I'm Tom, I'm boof. Akoma FM. Virtual, one year, share, mammy. Until you are the man when ye. I can't for crying, brad. You are the man when ye. Sonimuna, well, Sonimu. The Accra, what didn't the other man or the back I when you are. Mebois. Kasagum for the enemy. You are the man who are the back I knew. What would that? Where you go present? 7.9 F mark memu nsam dwumade no esoa ena waso egu amutie no ai condemn say aye 3D eya na e wose tumi ekwowe ono no okoka ya wo ye nya asem let them ejumako kase bi wo eye kumase kwadua yi mu edum kumase na wose one mo etete professional delivery riders ena fair receptionist ena office assistant enu ntime pa cho so wo pesa wo ye sa adwuma we dia ena national so sa atadwe ne wa wi ne the power professional delivery riders receptionist and as office assistant nti wo betumi ayesa adwuma we dia na chese watie nkaibo we no ahye ne so ye pa na delivery riders no de na so agi se bia wo kra valid license ai na chese we di fie be se edumotwe 18 years e de kwa aduasa 30 years no ene ye won so wo betumi aye adwuma no na emom no eye receptionist no na say office assistant ne de wono mo epema Obaya will credit diploma in accounting and as a senior high school certificate, with accounting background. Now we are very smart. Smart power, which I put to Kura. Not just a one or Ejuma way ube to me a year. NT Fred 0547 368592 0547 368592 and now 0547 368707 0547 368707 se ofresa number sia nyame ya doma won so wo benya adwuma yi bi aye hyane so se me se wo hawo wo problem eye honhum mu aware mu say na wo problem no si etie eno obi de wote ene obi de wate ye fiti adwumadie ya se nyina no wate nkrofo de enti wo hawo no eda wo so me so bomodie no frame producers e wo 0246 824549 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 wo free producers awo ha no fato wo mwanim na emom ne yanka ne fie obeba ye fro wo fra na tese waba ne ya trase ne yaka e de ama ye wo askwa ye ne mo no ena edi enhwe ne mo ye be kwa homa ne so ne ne ye tiefo atwetwe nkomo frɛ 0322498035 0322498035 0322498036 and 0322498037 0243114497 ye ni twa kakramra grow fine tonic ni moja grow papa aba edwa so sesia eno na sesia de obia eto nonom na menum bi na mpa me ho ayefe wo hwe nde se de me se fan ya grow fine moja grow say wo didi na ntimi ni di onum ato a grow fine ebetumi abo apa wo da wo ntimi na waposo no waposo eye wo ya eye noa wo say na wo beda no ntimi na oni bebo prepare de nka fanya so wan kompa so wan kokora na nkeye sa na oba bu ne nsa na se mayi a ebetumi abo no obu nsa na wote yawo pa wo mu eno nso ebetumi abo wo unum bia utimi nyini na ohon ye fe grow fine mojadru eno ana ye nonom no kwasam benya bi o misie ba kolenak e wo ashton rom smart able boss fred mensable apidank able pure live and a chemical ne heba shop pmo grow fine mojadru benum bi ubenya bi no ato no wanonom no ye fine ye vance no ene na mo ye boye nwom no enu nti udu ho an wagina bi na wato grow fine
digital herbal clinic and the grow fine mojadro aba ube we wo Kumasi Meko runabout ye Ben Bank of Africa fre 0244 596532 0244 596532 ofreya obenya ye nemom eye time heba or the about so the bre papa ato ya de no so wo pese uhunu se me yare yi ebekoda be nansa na nan nenum time ene de aba malaria fever no ententententemunum bia na atuase ye kura nya se bia esro no etuase efri o sa no onum atontum ni dia onum bia wutimi ti biwi ye ma otonto wan ba ka se sebi wo yire ena ne nsa no mo aduane na de nenso o katrema so ena enkoye afi ni peduan mu tutuo yare biara sasabro pecheche se woda wontumi na wotenka se honam ye obasabasa dia ni nyina time heba ena edi tuase enu ti bomodia ne koto be na kenji herbal capsules ne so de eni bisti immune system wanka sankwamo ne ya denti yade bia ntimi mo wura ni peduanim ayi osi akwan wo benya kenji herbal ne bi wo mrom Abidjan House atonso mo na akwa junction kwalena herbal doni herbal missy herbal PFA May Ozon's Chemist and Apidank Ubenya Time Herbal Mixture and a KNG Herbal Capsules Nibia Toho Chemical near Basho BM Super Remu Benyabi Fred 0244 417 0244 417 669 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper a hona doso poni na ewo wallpaper and a size bia ne color bia obi oho akra bi di for Germany, Canada, Spain, US, France, Italy, Denmark, Sweden, Edia ba ewa wuntia o se adwumakuo biara hall biara DCU office school biara mu office biara ya timetina o se ye adwuma de original wallpaper no if Alaska ho ne yakwa kwagide abefam ho sa wo gibia ba biara o de befam biara ahonfe ene ho fe de onkwa office ne bebodi afrent call Alaska ho Alaska Enterprises say wodwani akire eye adum Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza wa Mr. Wada we upendudu mu makoma tu a na benya no hweye na fake ya ba enkoto fake one na emom no kwato original one e wa Alaska Star Enterprise for 055 411 4878 055 411 4878 so open wallpapers papa himfie dia na Alaska Star Enterprise Roma Fertility and Specialist Hospital ehona enkola ni su fefe wo ho mese kan ho so wukunu nsa wo kwa wo se doctor ye de ye pe ahenansa de ope bia o de bema diabetes ne how hypertension ne how stroke wo fa nemu yare oba ne bema bia kan ho doctor ehwe cancer so hawa kan ho ya doctor for ne so de omo abene se metron cropods ya papa na tie ne mom no bomodia na hye ne so say Roma Fertility and Specialist Hospital ye was your by PT Junction ye ben so ebo fitting shop no freyen e was 0204 227 858 0204 227 858 and your network no e born any kakra se said ye ne pian ye masom enu nti yaka som ne de na te se enu anu na he ye nu ti na pega ne se no say dem enu ti e betimi afa Atija 200 1 billion k kura baso a enu ti and ye wie bibia na was say I enjoy today's program pa akwadam we ire betua wakaka duro ne pastor fa ya church abena jemba so I say I know 140 her mouth is more than okro abena jendie no say for still be onim no na no te say nkruma Andrews yeboa say the Paul cano the and sheda entasumu o say and sheda entasumu say na Augustine so say ayeka Mary Amponsan Agiman o say Maa Akos so hwe case abaha enedia che say omumienu nyina no omunya mature so mbe ware maybe also say Fosti come and remove your mouth or say Fosti na brabe you wano say na he for that mwako or say okay ne dia no ensheda nya ne kadi dia tema no den okay obabi or say Uncle Paul obabi say we honhom ni nti Uncle Paul kan okre na tissue ne dia enya abena dia nti ebe ya kan okre Ebenezer da konso or say Uncle Paul ene Fosti so ada or suspect Fosti so ne Uncle Paul ada sana Rebecca adupoku or say Marco leave this man, he is making me angry or some could ja papa ina or mommy buafu or could there at the pa or say Auntie Akosia it's okay because this guy will deny everything you will say. He is a liar. Or say my co or your true for the Obekian or no Obeyan no onion to Monica Quatin. What are you saying? Okay, Marco hey how don't so or say Uncle Paul, you need to change your bad mind. Okay. Or Hene Apreku or London or no so Abba Susana Fugo
enso ne nkola nyina wo no kara so no so aba so Evelyn Owusu ansan so e wo so bi Monica Kwatin e wo France happy birthday enko enfama ye kwa o man so ne ani afrefo enko di enkomo na ebom no hye ne so e ma me say enese ko YouTube a Condemn TV YouTube na ne nnwom ya wabobo movies ya wodo ya waye afutu sem any interviews a wodo ne nyina no ene wo subscribe pe na che say edem Condemn TV YouTube na bibia atumi akoso kama de ma bibia wo pe bia no nnwom o movies yo afutu sem o de wo pe bia wo be say oh na eda so kama na mo pe so ofre Condemn no akasa na ne di nkomo ye 0242 836029 0242836029 na chese bibia atumi akoso yankwa na ye ne frefo ni nkomo hello ya mo ha ba kuma mo nsam dwumade so Majiso mini aba na boko de Kristo adom boko hwegu me yankwa we de ni hwegu ami akọ they say ensema nkana be kani na Condemn aka no chile rankasa no me ya yimse kakra me kasa free he mind tribal the frame international mind asema kan be na Condemn aka no embom and some people do so mo kana mo kato be man so kakra me ka kire oba ne say sama o ti say first be ka kire ne say be man ka kire ne say akola ne nya ne ba no o ti ye na ne bu ofu nkan ne kwan so anka o ti ye no anka o musa ne kuno no so ofa na bufu anti kakra me wo kan no ti the Condemn kan de no ana ka be ka anti me di fear ya mo bufu fa ba akirem senade o shawo papa hello bye. Hello, good afternoon. Hello, Ma, good afternoon. Good afternoon. Fatima Mama Juma. Ejuma Padase. Ena masifani bedi no se de mo si ahye nafa. Na ena e pa Condemn mo na mo so pa. Fanu ku ndo hinta be bia. Na Condemn no ti tru pa be bia statistic eye. Se omuko le no ho ade a papa no ametem bi. Yakoya mpa ho ade a sky de ko ne ho ade de ko ese di ti ade ti ahare no so no oba no e ma me ni ti ni oba no papa ndi so o ante ko bi na so an presu bi ani ade a Nyame o sha papa erekobi wo se yi mame se wa metro bebrebe we nyina wo metro akese we nti wukuri we ntimi ahwe no Hello Mini ababa bebe Mini apato papa bi Mini abako de Mr. Adom ya ho adan Ya bi Adom elizimi no ya pa me brebo eju organo water company Dixon was with you pa we patrol and media man kan no crunch e very yeni abeman yeni aban sister o mi no mo so mbe ware because uti be man nsem kan ya me no ase ne mabu ofo wa uti asmo ka se wa anka se on dia kwa na nyane ba o so kwa di hu nko ma chiro bi za kwa no onye oba because ono want ya and ko ma meka ana Maa Akos enne ana ba bi studio no ka se wo me de man kasa enkwa ne hwere nso yi enkwa ne hwere nso obi sa no se tere bia fam ye mfa ni ya nhye nipa bi na me Condemn se bo ka de kafra papa to wo beba Condemn so na Condemn bompa ye yi wa free so yi we say ose Maa Akos in fact Paul emu ne yire no kra wo kwan bi so na emom no na e wo say oba no so ejai awariam nsem wo keka kire ne nanfofo no Hello mommy Mira we the Mediana Richard Entry aka MPP Roman Father midi wadru to me high tension we the ya mesi enka no kore mommy medi abaso body e de ma Asante Action Center MC na ene ofoluko mu ono abo gambra omutie usu pa na kate on so de me refi kate o kete de bio mo bia tu mo high tension o mo bia tu mo tumi aso ku a ade ndi ho de bia fidie na ho so na mjina de bia me frewi yakopo islam mo so meta da yes special yi bi pa de abra oni Condemn wo special football ma ya abra me ko no ma de mama ma nya me tie kan ko tiri wo mi wi atim kura because the my idea me tiri se be ma oba nyim na oba nyim na ka tanya wa hey anya wa sai me pa na chao yes fre ana osufo fi pa na chao pa ya pa chao
nyame adwuma de sɛ wo ya de ne kwa no so ɛmfo nkeka wa bi amfa mam mommy me ko ya hello awo yamo ha yo bi adia twede da onke aya wo de wa ba wa de ya Robert maka se ko chinkwanza ije bi ya pati wa ba ba awo me oge bi ni anu na mi ni ba ni mi ni be me ya omunye ready say nyame be ka mo abom ona me joro ente mi se mi ni be ma na awale ni na ko je se kura no a obese juregu ente no ate na ni boko nkwala no no ba hwa nkwala no ne be bia tumi akonya ma no ne metumi aka no me da se nyame on show papa hello Liaba menu aba me Liaba Let's go. Patema Pukufia Akos. Liaba Mami emu abasu ewie ni mfa na mtato no so atene ba tene ne bla gwale mi tapio mu kofiase. Liaba media mi enchem kura o mu ke kura mi liaba so. Mu so mu nye macho e wa wade ni. E na 14 so asenwa anwa no so. Wono so fi ni bi gwe wade ni. Iti mi liaba ma no so oba no na wade ni ntemu atete ha. No, yenye wobi enye ma akosia na ba be hwe nkola no. Eso woti na ni no hwe nkola no nya je ne ntem go keka kwa no. Iti su ma mi nto ndi wonti na ni no hwe nkola no ma ye me da sema. Hello. Nyaminsha papa hello. Hello, Maa Akos. Mira. Good afternoon. Ya juso. Mama kia ono abajafo nyina na me mamu se men kan chen se mo bojuma papa. Maa Akos mpa cha Joel ni anama papa me na me do wadu. Maa Akos ni de na uba se mam ko peki ahwa na ja nkwaje fie ne wo na me chia peki number 2 for ene fire we ministry amba nyina me ma obibia aha. Na Mama Akos me mra sam ne so. On se konen kan se ansa na bema ana ba ko awale enye nkora de o. So enye nkora de because bema ne sam ka case we enjina so nja awale. So we the beginning na of awale na bema na unso pa no adwen na shop we say na ebe mpa bo na honhom entesa so wonye mature so wonu ise ba we ya so akọwale mi sentiment njina nto so ba bema na usia ade yi ba mi kan ko wie ni say se program aba nyina wakofa fro nte mu ankura na ese ehia se wonti na ni no hwe ankura no mi ni se Maa Akos mo ne be kata na oye na tabie nyame nka mo na adwuma mo bo ma asante man nyame on show papa hello Akos ya ma ya juso unya be ma e campo brofin kwa mu hawi asu yen ka wade enka unso mo amazing grace mo market puta cobra da ko sine ne yere adwa na fele me chawmpa nyame shawo mo condemn some chawate na oba kuzwe ena patu ba ya okoye no so patu umbebi mwate se awalefo na mo toma wale wo badi na moha ye do ba wale no awale agent you know adai ne obi awale ne tambia mo obi awale mu sha ti gu awale wo ba ka we che no be ma so kan wache no mo yankola mo nye sabi shake ni kura bi wo be ma go kwaro be ma no yo bad wo fa no wadwene ode makara ya dance papa hello yeah and the black man for nam ke te bi na be ni ni papa ana nantia no be jafo nyina na awie ti nantia bucha busu na men ya be ma na ontu no mofo ehwe ni ekoso nyina ni ti ni nya be ma na nu ntema empomso ni nyina agina wono no so ebi ntebi asa nanka me petie se ebia na yele no den su den bi ebi ekese wo mu no ana se wo ye no mabata bata bi ba o hwe nchi no tumi se yenya ba na kampomso bi ni ho nti ehwe se bi be ma na afa na ho agin se bi wo gba ni bi se oba na wo mpe no because wo bo oba kwa adua enka ensem bi ekire se oba ni tifie no wo ni na se bi ase oba onfa ni bi ma se wo tutu ase na to do ni tifie fom we di ni so ni na na se bi enkesa ne mum se dia o ni no timi ko na dinu ko din ko mo bia ni na wo be ma no so because se wo compare se wa yan ko fo no bo bredi a won so wo mo kan so bi tambo bredi ndi dia ba na e ba se won wo ba che na wo timi ko hand down ba bi na ko fo ba ko fo ba tina edan ni ye che se be ma na egu no bredi so
Yes, so you near them and it's a bit in previous and then it was a feed any woman. And man, I walk off for my every day, but the end I obey. Maybe it's obey cry or bad work for town, you walk off an abandon. Into many new call about you, message in previous, I almost used to want to myself. A man or my woman, I want to show me. Hello. Hello. Oh my gosh. Yay. The man I'm young, Quanagina baby, come on, mammy, why? There be Ola and Yanton Kaye. Hello. 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 Yeah, Mira within the uncle. Hello. Hello. Yeah, we got a very good from Pom because I can see Yo, Mira, my name Quay. Mama, my mission program, Namatahe. Na ena atuna abano no kwasem bi mana nya de enti ni yedi a ompa abegafo no mompa na yire na tew na on kan ko kula na wade na won tina ho nze ye sia atanu mu a kan ode oba ne pat ni ye na da asen ndi mo sana mo kisi asem no nyamsumu kan so na enti ne e to yo nyame on shapa. Hello. Good afternoon. Hello. Me pacho yetie wo. Mbacho mkeso Akoma FM. Me pacho wane. Mbacho eya be mfa ya bwa musike ko so fa salamu tu. Na girl otudonya abutal. Na boy ne so zo bi o the girl na on because our teachers go be na afa. Na say da ni je na say ni bi so for show mo for tu bi anyo. This our we guza. On some non-share number shares I on to one day move forward to now got another with one there bye bye nyame on shower papa happy monday ono ewo YouTube adie pena adwo boatema Emmanuela Adams Stella Adobia Iceberg Kofi Joshua Mensa Marjorie Aqua ena Rebecca Bonzi Wamunyina was so Zubeila Abdullah Jemfua Channel Savannah Buahima Wamunyina YouTube no eswa wamo ehwebi yako Sifa wario eda sifa ah na yire friend of Mrs. Linda Sifa yeah oh nya gro me mo pa so wo hwe ye mo aware so ah enti woni ura Sifa be champa assemblyman honorable Wallace Donko Pechi number 2 honorable no wife me chamo pa friends of condemn for nyina ye chamo Arin boat ene watalimu oze o de atumu na nyame Arin boat de atumu gaso filling station kranza aha radiation mo pa ho na ye de ye to ye ne ma King of Kings Makoni I also be at tomorrow trade a champion of Situa King of Kings eton emo Santasi me pon ya na jakokra ma fa kwaje kakra e de asem em say e grow fan aba ti ne de mako yen ha ntimi nya de akama pastor na fi chana na ye de ya aka na to aso ai aha mako Dr. Grofa wa ha de na ye ko de beji bi akona Tracy emo hwe opatase sa anso na Glory House mema ku nyina nso oma biema omo so opele wa Santasi a wo hwe ma Lydia wa hodwo run about oton puppet ho sa anso na Vincent nso e wa hodwo run about ma Agnes ne ma Alice omo otakwa nso mo tie yem pa omo otakwa omo frame de bia ya me insha omo sa anso na ya na sunyan nso Idrisu Musa nso wa Bruani kind district ono so follow program na pa de bi offer say ohwenti nyame nsha wo mo pa fogo mo so odno kwada so tell ni papa ono ne nkwala ni akwasimu nyina o ma bi mu a o mu tie Akoma FM nyame nsha wo na sha ne so sama fade ye de eye Josie Fashion Josephine na de ya pama ma ya ye design TV3 kama condemn 1 Akoma 87 ye de be pam kabane de ahyamo kabane be pam de ahyamo ene slits and it's Josie Fashion wa bomb so ni meet me there sports no ene de ehwani mu so pese Josephine opempam ntade ema o kama eya friend was 0243 433 465 0243 433 465 International Central Bible Church ICBC Asafoma Prophet Elisha Abus of Mame Agnes Ebu Pastor K ne Pastor Patrick Love and Ma Jane munyina no yesan echiachiamo ewia you and Francisca munyina no echiamo
Labion hotel. It's number 2. Number 2. Hotel papa no. Baby ada o de bra. Conference wo bibia wo. Come on. Ntafre ni ho. Ene nkura ni dan ni. Ismail wale a no baba oni mudu ane no wife. Ti Labion e twam nyina mo prose. Mede ade Maa Akos. Nyame eya domu a ochina yebesi atrase na yede akoma mu nsam dwumade no ede atwa mo so biem na bom makase wo haw wo problem eye honhum mu yede ye twafa ba bia o enra so te de ba ye no sesabon sampa ya wato akire wo ba na ne be masa de etie nie na afa wo wi oba tumi sina ya se nyina ya ne ya ne nyina ya nsi be treaty enu nti se de wasam ne titie bia honhum mu ya ba oba yie aware mu se de sitie bia no bomode asa de beba ne atrase yesiesie de ma wo 0246 824549 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 Condemn TV and also ye twagu ewe YouTube no so nenyom ni movies na photo sam preaching bibia wonya bia no we be funny clips ni na no we be nya ewo wa subscribe wa share na bibia aye kama Mako na doctor wa ha na grow fan on say de na meka de bia no grow fan me condemn me meka emojaduro bi ho asem a na meka duro bi ho asem a na obi bi on say me ewiase jimitum menya kasa de bi ya obi e koto enti se bia nipa no koto ade ne senya mimom e na asem ato me mo enti me make sure say ade bia mde ma no batum bia no eye papa ma grow fine mojaduro me say wode woni pa cross me boa wo koto wo say me number de wa bonten wonum wie na adwuma wo say na anya call me wo number wo sika na yesai mako me metua sika na ma back mojadura abo na onim menum 4 days spend am wife bi sam say as I was sesa on say na doctor uzu na changes by na so onyan ho me man bi am so difference abam ma me boa wo de fe miskin cross sesa ni padua na ye fe nyese ma no na me de ka obi ehu me enti grow farm obi biara wo pese otumi ye kama ma utumi didi ye pa oda e ma wa hoden afa ehye ni padua ni yie nya de waforo be pukupuku ni bia wo enti me bari kra Ishmael en wo ma me sign akonum bi na asa akakra bi asa obi first one and second one me de na akaka be yi na asa enti ma me sere oba pa sebi o ubu nsa wa ha men sesere nhyɛ da meyi nsese so ana wote ya wa na moja ne ba bebre a wo de grow farm ma obi ontimi ndidi enum aduane no wosi ho pa ba wontimi ntibenwe me se me Michael Entry condemn aka enufo nya nkwala adia me se num grow farm mojaduro na wa wonum wi a se papa we ni din no ye friend Dr. Uso ba me na me change ni be Dr. Grow Farm is that friend Dr. Uso bi eni mo no doctor how there and e bo number na chia because aduma no why you ma etu there obi be so o friend doctor number ni na me o friend doctor mo friend me kra o friend doctor number no 0264 59 65 32 06 0264 59 65 32 and 0244 59 65 32 oh your number no code no kwa na sound the same number 0244 59 65 32 Dr. Grow Farm ma me jinamu condemn aye ni nyina me na me ka kire wo ma that's right me say emrewa na me ye kurafo a me hwe wo mo no mama obi a me man grow fine bi ana ope foforo abrochefo no ye betimi de ama wo mo say ye post abrem num na hwe mako ye de aye ni ekoko ya wo me de no egu ho ene gu ho koko ya ya package no so koko na wonum ahu sampa bi akoye doctor obeto aso kakra ma me yo mako se de kan condemn aye ni nyina enti se ye behwe die enti e wo che ye num grow fine mu jedro no na emre bia ye ba ye de ye adesua ye sua ni padua se de sitie se de be ya bibi tochima ubehu ni tem
na bebusa question me ensa penia start Maa Akos uni moja dodo ewo mu moja dodo ewo mu say gallon mienu say gallon miensa ye nsua ye moja na etimi say unim ye moja na etimi expire sanity etimi bia no e wo se wonya bi di replace okay nti ye besua kwan ya efa so a ye moja nipa ne yanya kasa ne ye moja nti se de be ye moja no be say ana be tichimani nti no wo se ye nunum grow fine moja dro e de sha na nti Nyankopɔn ba oba wiase no emoja ye wo nga emoja odi ja kwan ba enu grow fine to yi ba ko ebesi nne wan kasa no waye omoja kakra anya 1 gallon ene wo mu Nyankopɔn de noma bi sie nipa efisi kwasi bro ni hu se de sie moja ko beton ama nipa nti na wo yare na akɔ hospital gisi atwi nua moja ene de ma emoja nso di ahore saa na tie se de be ya nipa da sani entimi nye moja no na dia etimi ye moja eye enuane nro ene wo kokoo no na nipa se de ka no wan kasa na wo ye moja na dompe bi we mu dompe we mu eno na ye moja no okay nti ansa na nu ye be ye moja na se gina brane nti wo hia de friend calcium collagen ansa na dompe na timi gina brane na ye moja calcium collagen aye grow fine mu mase ya be nti no mu se ye wa hotutuo ne enkasa mu ye ya ne henam ye nyina no eko kase ne gina brane wi a ade bi wo kase no ye friend echimaro eno na ebe ye echim ne ye twi maro ne ye brofo eno na ebe ye moja no na ono obe ye moja no so ohia nuanu ndo bi na dia ye moja no ohia ade friend vitamin B12 vitamin B6 folate na broni twi free duam no de ay folic acid itu no grow fine folate ni bibia wo ema omoja no ejina brane na omoja no otimi yare septicemia emo atimi ko omoja no omoja no eyare emoja no 1 gallon esotia wo problem anemia eyare ekosoro bebre so a wo problem polycythemia vera eye problem etimi kum nipa enti ade betimi regulate moja no ama moja na gina brane eye grow fine moja duro no efise ye di kokoo ni nuaba na aye moja ni aye awie no e se ko ba bi costo efise 120 days bia moja na expire enti ene de be expire de o ye no 120 days no eno ne be repeat enti wo hia nuane nuro a be masa moja no aye kama enye sa wo hwa wo ahu so ho de afa betomri bia se wo yare so wo sa very gas we di so brief sa na che se moja na ice spine wo enya papa amfanship timri bia so onum grow fan moja do na timi replace e moja no a wo hwere no na moja na ya wie na akoma no so ebe pompe aba no e ho ne yare nyina asase efise ntri no e fam no ye friend actory eni kwan se bibia fa sentri no enti srade a ye didi enam a ye awudi edi nyina bewura ntri no mu a aye yare e friend lipoprotein yare kese eni namu a na gina na yare kese aba atherosclerosis ntri no asisi enti wo se akoma na di ahoden foforo ne pia moja no eno ne esi wanya pressure enti pressure ye kan nyina nya bibia se wontiri mo asisi ena akoma na di ahoden foforo e pia moja no eno ne esi wanya pressure nti unum go fine no no bi wo mu a ebiebie ntini num very good ma moja no very good very to be said science onum go fine na ejai na ni so bire no onum go fine na ejai enam kokoo ni nuane ba ye dia ye aduro nti eboa yi die ekọ wadwini no eno na di stroke ebebre odache nti said ye nkasa ma ye nkasa enko akire no emre bia wo hia grow fine wo table so said be ya enko fire emre na ye wo moja ni ye na de essay no so ebesi ne friends ebesi na name your number e di dwuma na 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yo bemena mame me de kakra be ka ho na me bone tofa
the mechanic says so the doctor can ya a trust said nipa bia moja wo mo de wontimi nyi grow fine the any free brabo wontimi nyi free esan say wameye hunu say 120 days bia moja na wosesesa wosesesa nenya foforo na foforo no wokofa no we nipa de ya na besa aye enti gise wonya grow fine na wononom enti wo aya na wani subru wonsa ne wona ataye wutitiriti wakoma bo perepere wotena aduane ho a wontimi nni wokoda a wontimi nna obi wo ho asebe oda sora no pa ene wotebre ipa choshe grow fine kira kwan wo ye oba wo haw ewo nsabu mu ha ne de menuano mo ma nyina anim dada so bia wo sede usi hu ne de tis enko ne sede wo pene de ya na chese wo haw na mo sanka grow fine mo je ne bi saa so na ye maame no ma ya na wo motoa ofiri wo mo nantiri saa ba motoa se no ya no se na poso ye ne ja mesra wo maame watwa bra hwehwe grow fine mo je droma ne no okay complaints bebre ba wata ye nyina wo bechai obi wo ho ane ho ye ne hene ye ne mema ne bebre especially mo twa botum ka se ya na ite se de kokodwie bi ne nam ne ho no ya na bi bo mo maame mo ba ye no good anhwa maame ye bebo ne be ono akura betimi akasa adam da ne be yefo ana because ne niam bi obeye bia emfane kwan mu mesro man nsanka grow fine mo je dro ne bi no no udware wi na ho ye wo hene empompo ta abobo a ma nsanka grow fine ne bi na onom wo de wo na si fuma ya na very good obi de nasi foma no ono atimi di adanse sene nani mo yi dududu obi tina kama within 10 minutes na nani mo peje na nani se foma na peje pa me pa cho wonsaga grofa ne bia ebebo papa baby eto adro bia ebi wo baby bia mesere wo mo a o bie shops no se wo ba krum na wo be fa grofa wo be fa adra e ma remfi se wo be fa grofa ne aka ho isan se crofota afre e betimi aba se ye dan etimi na kire he kura bia na shop bi ho ba ye nim ho enti so bi ba ho na o pe bia to mesere wo ba krum a na ba be fa bi baby obenya bia to de enye na wo ba Freddy Mens ho e wo kewa obenya bia to Colinac wo Ashtown Apidank ewo mrom Misty ewo mrom Danny Herba ewo mrom Ikof ewo Ashtown Smart Herba ewo Boase ana Sempa Herba ewo Kejetia Taus Herba ewo Adeshema Sandora ewo Kejetia Habme ewo Asafuleba Tiwa Herba ewo Ashtown Tinated enso ewo Sofulai Chris K ewo Esreso Blazer Requa ewo Kewu Asempa Pharmacy ewo PZ ana Costa Pharmacy enso ewo Pampa so Edia Pharmacy ewo Don Cake and Luca from Herba and so ewo Kejetia and the trato Sax Herba on so Patasi Blockhouse. Sam Yamia Bobo Dinina e baby o ko na opeba ako ana dodo atu akugu shopper ukwa obenya wonti bibia se afrey ewo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma yes I work clinic obi wo ha de ye ka o se ye we de minya omo wa no wona ka pepe e free dwoda anopa no nson ekosi memenda awia dumienu wo ba beto ho ewo henfa ewo amakom runabout ye ne Bank of Africa ene bo ho do traffic light na so na de ofre ya ye be ma ebe pa ye be ma direction na waba ye sign ewo cars nso ya branding grow fine kama ya ton mo je drone bi wom ye bo anwom no obenya fi number no 0244 59 65 32 we and a number. Okay. Nyame nshamo doctor. Hello. Na chese grow fine mo jadro ni de no an eko. Maybe so table so. No. Very good. E wo fie obia so tumi num. Maame papa akokora abrewa na enkora no free age be ko age be no mutimi no. E mo jadro nti obia timi no. Na do chegini nti wo frɛ ya na ya chew so do bi say. No. Enu nti yenyi twin ya doa. Mesraw bomodia ne pe grow fine mo jadro ni binom na ayare bambo atrema eyesene ayare sabo kitima eyese wo benya grow fine anom na esisa wo how we nyina no dansa obetna ho ayehwe ha no ayade na afi na akoboka enti eno ano no grow fine mo jadro bomodia ne pe bito nye nyina yetete ayeye fanfan nyina no eye grow fine ena ama ye fine ti wonya bi wa abrochire ba bi a wonya bi ano ene ye wo frɛ na wonya kape ye be hunu kwane a ye be package no a ye be ma wonsa aka e wo ba bia wo bia do nyame enshira amen ya che obi bia yo medin e de ma akos misraw se wo hia me a wo be frɛ me e wo 0245 301462 0245
301462 ɛyɛ me number winyamia ɛyɛ afrɛ na yɛne enkomo yadamase ama moniti ya ɔkyena yɛbɛsɛ yɛhyia wɔ akoma mu nsɛm dwumadie so akoma mu nsɛm ayɛntimi hunu ya ama brabo ya me pasa ama mani sota me refo ba me na me ni o akoma mo nsama ye ntumi hunu ya ama brabo ya me basa ama mani sota me o refo ba me na me ni o galaxy mess say tight aba control down for aba kusura red na trokon pronso akase insase woni pankotna enu ntimi ye madwi se medhwe me dofo pa me a me fimpade menka me ne no go prayer yanso panyimfo no akase aware ne ko aware pa sentini e fe na aware no ntini e fe na aware ya akuma masema yentimi uya ama brabo ya me basa ama me sota me o refo ba me na me yenyo akuma masema yentimi uya ama brabo ya me basa ama me sota me o refo ba me na me yenyo na why enkana me wo feba na so ware bonit ena mo le meme oba ko fo na kwa ware a nke be kase wo kire no ifisa ware mo nsem we eya goma mo nsem eya intasem wa jonya me nko a no ni mu wate Heavenly Father, thank you for yet another day. Thank you for loving kindness. Thank you for tender mercies. In the name of your Son Jesus, let embargoes be lifted. Let yokes be destroyed. Let the bands of wickedness be loose. Let the veil be destroyed. Let the harvest be released. Let the increase be released. By the power of Jesus' name, I declare new beginnings. I proclaim new beginnings. By the power of Jesus' name, I thank you that I will never be the same again. And what the devil meant for evil is turning for my good. Is turning for my good. The tables are turning in my favor. The tables are turning in my favor. The tables are turning in my favor. By the power of Jesus' name. Ahmed Boachini 2020 Ghana most strongest man Ebe Kumasi a Quantum Drive enemy our bra 20 best Atenase our Akoma FM 87.9. Victor Ampofuni Van Dam of KNES in Ghana strongest. Me ba Kumasi dia na me pese metie drive time bia Tony Best on Akoma FM 87.9. Quantum Drive. Bra befimanu Odo bra befimanu. What's up my people, it's your boy Kim Promise and I'm right here on Akoma FM with my brother Tony Best. We're chilling on the Quantum Pond Drive. What I say? Brother me see and wa Vienna. Wa shisha na muna no to pressure. O mama pass so much Iniesta shoe bring a little club bikita sweater. Hey, I bet you know this your boy T Flow and I'm chilling with my man Tony Best on Akoma 87.9 FM. Quantum Pond Drive. Don't touch it. Are you ready?
Odo, me no ne si suo. Enyene na mi behyia no bia betumi fo. Na watia na mogro me ho amobekɔ mad yo. Metie Tony Best e wo Kwantempɔn Drive. Hey, watia na mogro ne ho amobekɔ mad yo. Strong Jesus. Hey, Nasi, who are you listening to? I'm listening to Tony Best. That time programs do also pa. Nanso me don Simon de sefata na metie. Kwantempɔn Drive, Tony Best, Famiko Fito. Ooh, who are you? You think you want to come and do? Hello everyone, my name is Miss V and you are listening to Tony Best on Kwantempɔn Drive. Stay tuned, Tiptoe Swag. And when it's you, Kwantempɔn Drive, Tony Best, yes, Sankwa. Nana champo na mutinike. Hey, what's up, Charlie? It's your boy Kitty, aka the Sugar Daddy. You're listening to the Kwantempɔn Drive with my man Tony. Let's go. What up, it's your star coming in, and you're listening to Kwantempɔn Drive with my guy Tony Best. Keep it locked, don't go anywhere. Yo, what's up, yo? Kabum the Cheriction here, and I'm right here with Tony Best, Kwantempɔn Drive. Last year, where that Black Lad. And you're Sabre, and you'll be an Otieno, Otia Tony Best, Kwantempɔn Drive, Kwaswana Tieno.